so se tafo le rangi o fe la le mata fanua mo le si ul fanua mo le fongati o lo a ta se wai ia Samoa no la foi se ininga malo fa talo fatu le data el auto ono Savea pesta ta malelangi le ulua ia li I se yuli El Harrington tu mon vautanga lo matua le vea tato ba futa mo to se o fo le kaimi mari lo ko yon ka ko ka pe foi la ia fo ka ko pese muri vai marka ko lo ko yon ka ko ka pe ile na mai lo vai aso fa bo sa mo via oi o la nga wenga o tu te me foi valo Filipo sa nga pati ai ya ai mo se foi la to sa malo lo le fale mo ni se foi la tu to la no fale mai se la fo ile tapo inga na to mam tina mat tu o le tu tu asin sino le tu o folo fatu le dei taiao fa malo fo ile talo fa tai fo I lo to am de ia ya ole o nanga mo le tu ale si fongo Samoa I lona vai aso le nei wa to I le luas fulma le tolu to sanga talu o na wha vai ina le nei ngā ruenga wa ala tu ai ia le upu fola le tua e le ngā te le nā o le toi whaamna tui nā I foi o le tātou tū manga I whanua o launga ngana o tātou tala telling our stories in our own language o le whaamau poina mo le whaamau popoina foi o tātou pespesenga ya mai so tala tu o le atunu ya le na tele le nga fa ftaile mo mitinga sa fa tino ai le nei o nanga ele sunga le fa fenga male fele tua pastor Louis Bonifacio male fele tua pastor Anne Bonifacio ia fa perfo I le pulenga trenga sa le ola se mau mata yo sangala ya ma tino matu o le au fainga luenga lo fa ftaile sa mo lo talo ia mai latu uma ele fo I lo to am de ia ia le na fa fta yai ua mafai no bawa le nei lao mo le avanoa ua tatu to feilo ia I lumo le no ai lo tu o le no ua feilo I fo I mo le nganga fifia mo le nganga fa ftai ia ai le o le tau fai tangi e we ia mo le loi fonga pa mo le loi mata malingi ia ono le vala au pa ia le tu manisi fo I maftianga o lo fe ngai mo le tunu I le nei taimi patalo fatu I lungo le upenga te fai langi o lo mai bo mai ai le to tele o le pa ia o Samoa ia tunu I fafo mo so se tafo le rangi le ngata le tato Facebook page ia fa pena foi I le tato YouTube channel malo alo ale o sa io ala fai fo I ngā ruenga le nei taiao ia ai ua tawalunga le telo ngā ruenga mai le sunga fuasa io mai le sona nafi ia mu yo tau o faisa tau manonga ia ai le afaina o le avanoa e ta ua awai le toi mau le taimi e whatino ai ia le au nanga ia ma le tautua mo le tātou o tunu e nai binuto la sa ili se avanoa tala noa toi le fionga le aloni ngalu malemana tai ngalu malemana ia awa fo ia le au nanga ale G Mana Wholesale Autos talo fulava Ma e ta u te
tua pea oe I lo mana o la si ua le moe Whaalongo I le sau Whaamali e loto Tu'ulo popole Ne ino foa ino manava Le masina ua ato Le fili o tama Moso oi malana au auna Sai lunga o le maunga Ono sai ta ua o mawhawhaunga Loa lofa moni lena Ia e polonga Na tatali le tinga o le alofa Moso oi malana au auna Sai lunga o le maunga Ono sai ta ua o mawhawhaunga Loa lofa moni lena Ia e polonga Na tatali le tinga o le alofa Na tatali le tinga o le alofa Na tatali le tinga o le alofa Whawhiawhianga sui whiwhiloi o le nei fo I tai au lea soto na I na wato e luas full minute o na tāle o le tū lai. Tasi le tautua o le nei, Savea ma le Tanoa Ava e lunga o le siufonga o Samoa, le radio Samoa, lima I watonu wa mo I au ki lani New Zealand I lona ofisa whaasalalau o tū. I manu kanrei. Whabe moe, ia, lo manuia fo I lea lau so lea tunu, inisi o lo ngānu nue pea, ia manisi wa tāwalunga ngānu e ngai lea so na fi, le nei mai a so atoa, matu ele wha malo, ma le whaaftai, I lo tau lava papale, ia ma lo outou ono sai fo, o whaiva wai, o whaiva outou. O whaasonga e masani e lea tunu, o lo tua I ai ainga, tua I ai, ia e kalesia, e mai se fo I o le, ai tau malele, male nofa mamao sa mo ia tunu ese. Ia a o lo susu e pelo na wha malama masila silatu I lo tata watunu pele I Samoa. Nisi o maftanga na wha manatu atu I le so, lea o te wawa I atu I ele fontanga na lo whaatino I le so. A lea fio anga o tuanai. O lo whaia I na I le no whanga tolu salau, tolu sfuma le tasi Beds Road I Otara. Ja, maar o le na whanga na I le tulimanu tonu lava le Beds Road ma Preston Road o tawa lo poto I ele to telefo I vai atu ia ma mamalu o taulangi o le fio anga I tuanai ia o au tama whanau malupe whalele ia ma tangata umo le fio anga ia manisi o le tu malo lo o ulu whao I le no whanga le na tolu salau tolu sfuma le tasi ia la tau te whale I fo I maso le pule o le tusi mai I le whawhengainga le whakasa I tutonu lava lo tau wafio anga I tuanai ia a wale wha moe mo le mila le atua o le malu tapuai
ua te tau ona whaalelia, ia, le nā o whaiele so a lau pulenga i le so, ia, ale tātou nuu le fio anga i tonai. A toi fo le wha malo ma le whaftai ai la tau o lo tau la mua, mai se le sunga noa, oso ma le lau, ia, o la tau wha mau popoina, ia, lea fo i maftanga. O na so le bale maftanga o le fono fau matai Samoa, i au ki lani nei, o le a fui o le nai le tau le tu lai wha, i le awhiawhi nei po le uli nei, i le nofonga leo le Peanuts keke pua, numerous Tanoa Ava A, i Queen Street i o Tahuhu, ma o lo o wala ulia i fo i o tau tina ua mai o na whapaleina i le swafa, ia po ua matai fo i le i lo tau a inga ma le atunu, ia, e lo tau sao ta ua, o le whamemoe, o le tapena ina lea, o sao ni uninga, mo le whailonga ina le ono sfulu ma le, ono sfulu tau sanga, talu o na tuto tasi lo tama lo pele o Samoa, i le nei fo i tau sanga i le masina o Iuni, ele o te mamao, mati a pelila Iuni, talo sia, ia tātou o tu iai, ia o tuto umalu ai, ia le whaali i kele, ma le sa wao le whaama i o le COVID-19, i o tātou te ngata i le ngata i New Zealand e, ia whapena fo isi atu nuu o le lalorangi. Ia, wa umana o wina i tātou. Tātou te ola whaatasi ma le whaama. O walapata i fo i tātou, mo i lora me tau na whai o tātou tui, whai o tātou siaki, whapena fo i o na whai le tali pipongi, mai whanua i mwhawea i lau vele, whawea i lau kuma ale. Yeah, pena foi social distancing in ia tau fia ma mata tuina ia le tatou va malista ngata e le ngata i no fanga faitele fa pena i lungo pasi ma fela ua inga e kalesia o lotu ma sauninga e fai so se bea yo fa fano ma tatafi au e na ia fa pena foi ona mautinoa le mama ma le saunga le mu o tau mafa ya vai fale nei ka uma fa ke le monga wo fewa i ngi vai kaimi ke binge la wo fewa i solo a monga so si meo e mana tua e fi kere kama nga le sama le la o la mai fo le tau malulu ya ngo mai fo la ia le la fi solo i foi ke le a wa mi monga la fi solo mai makau ai ma solo mai ai ko ke mo lo pe mori mai lo ai uma me ai nga ko le po no ia le na fatalo fatu ile ia mavlungo tatu ai ngolo maftie le nei taimi o le malanga le maliu maleoti o le vala upa ia le tua o le so mo le so nafi ia o alo i fo inisio ainga o Paulo mangafa o me masani fa mavai atu inisi sa pele ile nganga ma le loto to tonu a inga o saufa inga e kalesia o nuu mafio anga mai tu malo pe ona yai le tu o le malo ya ma le vala upo ia le tua ile fionga le ngaftasi ya fui mono fatitipa ina ile kalesia i Taratu North ya po Taratu for Peninsula moli tu ai foi fa mai senga ba fa ma fananga ile fa le tu le tinao le ainga ya mai se foi le tu fino ya evo ya mana yo no so tu ngane ya mai se lo o le pa ia mawalunga a wanga fo sa tu pua ma sa fendu vau ya ona o le tu o le malo ya malusu ya fo le fono le vala au pa ia le tua le nei fo te mali i o le vo o mafuta ma masani yai le nganta le to fale le sa fa so ai le to le tunu ya sa fa pena fo io na ngona lo na si fonga i me fai ara i tu malo fa la por tonga ya o a onga ya fa ftai le me alo fa sa il nei te mali fa ftai fo i le tua i le soifua au ona ma le soifua nga lue ma le tautua o le nei te mali na ia awina mai ai le lalorangi fa tino lana misiona ia fa pena foi ma fa nga ta leni ma le oa sa fa oa inai ma fa mo duia inai le nei te mali ia mo onga le leina e moli atu
ia e fai ei foi ma fonga tau mori o tātou uma io wa a fofola lava le fala o Samoa o tātou o le tino e tasi o le ngafa fo i e tasi ia tātou te langona uma ia tūlanga o le whanonoa ia whapena fo ia le momoio tui momoio le loto ia ona o le tūlanga o iai ia le vala au le tua leise si fai loto leise si fia pule le mele pule ia ule pule oe mala oe nali na o le tua e fai tō tas o le mua e le fuatia o le tau e velo le maninoa ia o le maa fo i tongi whātō tō le moana o le tā e le apuia o le pulufana e le alofia ia o le mea le nā e whai le pula whai le moto whātā whea pulu i le vai ia ai o lona lava finangalo o le finangalo whai tō tas awatu fo i a whamaisenga ia ma whamawhanawhananga i le rei aso o lea na mai te watu i ua mai o fo i o na whalera wasi ia ma te e atu ia le sā o le waloa o le tuinga mala fesolai a vainga tuinga mala i pulotu i le aso na nafi e mamori atu i fo i whamawhanawhananga ia whapea fo i o whamaisenga o alofa anga ia ona ole wala au ia le tua ilana au auna se tasi o tama whanau le atunu sa ave iai le whamumua ma le lau walunga o le tapu inga le atunu ona o taleni fo i sa whamia ina ai ma ta ua i Samoa ma vea ma ave fua le atunu o le ngata i le au o le manu Samoa o le au a le oropeleki o le au ta longa o le toa Samoa malaka piliki i atunu o mamao ia le toi po se lilo i le whaafonga le atunu o matala whai aveai i lunga o penga ta whailangi ia o whaasalunga foi ona o le wala aua le atua i le uso vai atu o na mamalu mo na taulangi le tau wha poliftalenga fsolai tu inga mala wa ainga tu inga mala mo onga le lei mo le whaletua ia Daphne ma le whanau ia meise fo ia le loloi ia i polo mangafa o ainga o me masani o uso matua whawhine o tausonga ia maua le loto wha mawhana whana mai le tua awa elea se tas ua na o le tua na te mawhai o na wha mawhana whana mawe ese mawtianga ia ona o le tinga o le wale au o le tua o le ia ale ua maramlam fwoi tātou o le ato le fuafuanga o le wha o le tanga o tātou ma taisiri le langi tau wala mai le taulanga na osi ele ali i whaola o Yesu Kiriso. O le ua to is 4 minute o na tale o le i tu lai tasi nai minute o le asa ili se avanoa tātou talanoa tuai foi i le fionga ia muri anga tele shusig o le li pule le na o le tātou whale ta vale o le Henderson Cars i le nei foi tai ao was tātou li poti a me moe lo manuia o i lunga le ala tele fai maria le usa sawa whatulanga ina foi ma te tuina foi ia le tulanga o le saunga le mua le istangata ia ai whapena foi ia te oe mai lātou o lo ti e lau ta vale Yes, Tano for Love, and welcome to the Tanoa Ava show with Savea Style, Harrington Lavem. This wonderful Saturday, the 12th of March, 2022. I hope you enjoyed your week. This is Taps Band, Yamangaloita. Time
lena, ole whawhiwhianga sui whiwhiloi mai le Taps Band ia mangalo I ta ai o le pese whātu e sere ngāri I ka whiau le skonga. Ai whatalu whātu I le sunga ya sua Captain Andrew Stefan Robert o mai mo mai Stasio li kapiteni o le tātou whawalele o le Samoa Airways tusalamo pe o le lele wa ngaui apa au le kaimiri o ke loa I le kaimiri koe le e fo koe lele kako wa talo whātu sunga sua Captain Robert malolo se fua maria ia wha pena fo I le mamalu o le vasenga o le au ave wa alele umarava o le atunu o le o toi fo I atu o toi whātalitari pula stemi o toi isi tātou waa Mo le tautua ino fe malanga inga I le ea I vao malo I Samoa ma le maisi atunu o le langi. Ladies and gentlemen, one of my favorite guests, and always a great pleasure to talk with him and share with him and also learn from him the vast experience of the car industry. None other than Muli Angatele Shusing. And he is the big boss of Henderson Cars. Of course, Talafalava, and welcome to the show. Good morning. Yeah, Talafalava, Malasi, full of you, Savea. Yes, it's great to be once again on air with you. And yes, passing on the good message to our people, to our listeners, to do better buying and saving money, Savea. And yes, it's always a pleasure talking with you on Saturdays. Fantastic to wake up this morning. The sun is a little bit obscured, but I'm sure it's a nice day to sell a car and also to talk about your show last week. $1,000 was given away. Yeah, absolutely. I always miss out. You can go back and watch the show. It's very entertaining, and basically it's all about giving. The show, the Mulianga Tele show, is all about giving free things, genuinely giving free things, which we gave away prizes up to $1,000 cash and also the biscuits, the T-shirts. People are still here coming and collecting their gifts over here. So, no, it's a great show. And every Thursday night from 8 p.m. live, you can join in either my personal Facebook page, which is Mulianga Teleshu Singh. There are 2 pages in there. Like those 2 pages, and all the information will come automatically to you. And also, you can watch this program live and win some money on Thursday nights for free. You can also join the Henderson Cars Facebook page. Also, these programs will be coming live to you. So now it's a wonderful program, Savea, and my good friend Tofinga was away. Hopefully, he should be joining me shortly for this Thursday show. And we are going to make this show more of a show to give away lots of prizes, lots of information, knowledge, and also it'll become more of a comedy show later on, where we'll be joining in more of the comedians and funny people and make it a bit of have people a bit of laugh in their life. Yes, indeed. This COVID crisis going, and the reason to do this show is severe. Basically, it's during these hard times at the moment, people are stuck at home, and they sometimes you do get sophisticated just by doing nothing and frustrated. So I thought, why not we do something that people get like at the same time, relax and share and win some money too, Savea. Yes, one of the things that I heard through research during these difficult times, family violence is another very serious issue back home. How we make ends meet in terms of money, food, and other supply that is badly needed by the family, becomes scarce. So, Muliangatele, you have given our people the opportunity to win something and to get something, to share among the family and take that frustration off. It's like they're locked psychologically, day in, day out in their homes. But thank you for those opportunities that you give our people, and a bit of a laugh too. Absolutely.
Ele whaafonga le tunua a matal no fo I male fionga mulianga tele shusing malana show le whai le solua mulianga tele show, TV show on Facebook ia solua mas trophy Tuesdays and Thursdays ia pue mau wai on nae e wha me alofa toi tupe wha tasi fo I manisio me alofa au fiai matau mafutanga o e matau mafa. Now, people are getting familiar, Muriangatele, as we talk and share about finance, the main reason to buy a car for the family, and what the car is used for, how long, what's the distance that needs to be traveled, knowing now that we are in short supply of fuel because of the impact, the war between Russia and Ukraine. So, you got to think twice about the usage of the car, the mileage, and the petrol as well. Isn't that right? Yeah, absolutely, Savea, and that's the reason we always discuss these things. The budgeting of yourself after spending or making payments of everything. For all the payment, you still should be left with some spare money too, in case of the emergency, Savea, in case of that you have to adjust yourself, in case, as I said, some other things, prices may go up, maybe the fuel prices, and which is going to most definitely going to go up further, and things like that. So when buying a vehicle, you don't have to stress yourself to the maximum of your financial income that you have to be spending it all on making payments. Mm-hmm. You must be aware of that, and don't let anybody push you to and give you ideas that the income could be coming or might be coming from somewhere else. That is not correct. You should yourself realize how much you earn and how much you spend and how much spare money you have at the moment to buy anything or take anything on finance. And you must be very careful about these things, because if you are not careful about these things, you might be struggling later on for months to come, and you will be affecting other things, maybe even have some effect on the family side, because you need money all the time for something which is which is going to come up at any time, Savea. Yeah. And of course, because of this crisis going on, the COVID crisis, about your jobs, about maybe the family's job or somebody else working in the family, because nothing is certain at this time or confirmed that this crisis will be over any moment. There's no certainty of that. Mm-hmm. And taking that uncertainty in mind, one must be aware of the situations to come. And of course, as I said, the important part is your financial background, as how well you're secured financially, and the income and the expenses, which could affect your current situation which you are in, or which is yet to come further on, Savea. Mm-hmm. That's so true, because your financial obligation, it's going to be an ongoing advice and budgeting, because we're uncertain when this will come to an end, or it will add on some more time, and then the frustration just carries on. Ai le whakawhakale tunu, e se le mana I le tanuanga malewhionga ia muleanga telesusing, I le paketi no lau tupe. Wai lo nei la o le ale toe tau ngofia le tau o le pensinia, wa le tau le pensinia ko kia whakarai le rika. Muleanga tele yesterday, I popped in and it was nearly $4 a litre for petrol. So you need, if you're looking at buying a car, all are those factors come into consideration, and they have to be considered carefully. Isn't that right? Absolutely. It's a major expense. It's always important to understand about the expenses or the other expenses apart from making the payment of the car, which you are only making the payment to the finance company
for the payment of something which you have bought, but keeping in mind your petrol is very, very major or large expense which will affect. Example, if you're buying a car with very, very big engine, you'll be surprised to see the consumption of petrol in terms of dollars. You never know, you could be paying $100, $200, $300 a week just for the petrol. So are you ready for that? So you must be able to calculate, or you have all the rights to ask the car dealer about the consumption of the petrol for the vehicle, how many liters they'll be able to do, how many kilometers, which they should all be have displayed and give you the economical balance of the consumption of the petrol of that particular vehicle in terms of the size of the engine of the vehicle Savea. And it is very important to understand about the amount of petrol you'll be using on your own car traveling every day, or in case you have to travel a little bit extra Savea. All right, you're open today until such time, and of course you will open tomorrow, if that could be clarified, and as well as Monday. Yes, Savea, we open throughout. We'll also be opening tomorrow from 10 o'clock to 4 o'clock. And today we'll be open late over here till about 5:36. Customers keep coming. If you're running late, please give us a call. We'll definitely wait for you. We have got lots of vehicles over here. We have got very good finance packages too. A lot of people who couldn't get finance have got finance here at Henderson Cars. So be careful of the interest rate, about the finance packages, and of course the overall situation of what's happening at the moment. You should be able to budget yourself, and also you've got all the rights to ask the car dealership about about any questions you may have regarding the petrols of the vehicle, the interest rate, the finance rate. So these are important factors which will help you buy a better vehicle and also spend money wisely of what you want to spend on a vehicle, Savea. Fantastic. Let's have the golden numbers, my brother. Yes, 0800 711 711, 0800 711 711. We are at 194 Cavendish Drive, Manukau City, 194 Cavendish Drive in Manukau City. Come and see us. We'll be very, very happy to help you out. We have got lots of vehicles. We got very, very good finance packages. And, of course, you're dealing directly with the owner of the company. You're dealing directly with me. And I promise I'll do the very, very best to help you out, save you money, and, of course, give you the best possible information or the outcome of what you're going to buy and help you in terms of what else you need, Savea. Thank you very much, Muliangatele. I hope to catch up with you again. You're absolutely right. And I'll wrap it up for us, and I hope you enjoy the wonderful afternoons and also talking to your clients today of Henderson Car Family. So for if I've died. Yeah, Ja, le na va fonga le tanwanga foi mo le fionga le pulo le tatu falta vale le na le Henderson Cars ta wotele le fam talaina fo yo tulanga o ai inga tala fe ngai fe ngofion fe lo paketi ya ma e lo le lo kulo o fio so le vi 8 sa we lo po le vi 6 po ala va to ngata va le va i le mo le kau ia puti ma Ukraine ki ngai ka ko le ile kunga ka vale ia maua kai ai fo i male au male au ai ava tatala noi fo wal tulanga ma ma sani tele ia le totele e fa nga le me utu ile manaba ai musu e ukur ka vale nga lu la ia le o mga ukule mga va ole o nga ai per ka vale ele yu ko le mga vor ka vale o como mga vor ka vale le o ka nga ka so le pensing i le ka wa puti malanga o fa inga lai fa o Ukraine ya ba ile numero le telefoni le fionga bulia ka tele shu singa te vala au yai fa se lu tala fa se appointment o valusalau fitu tasi ya le ole da marelo se valvali ai lau te whanongo Rafael Papa ki o le kamalo tasi va fa Cavendish Drive i Manukau
194 Cavendish Drive in Manukau. Katalo fa lunga le api for linga no ma futa mai le sunga ya Alapati Kimball tonga nga e mo lalo I Timaru I South Island o Olivia Laupola talo fa lava o fele me ka maka mai e Olivia ya talo fa malo se fu mo wi pine auro pine huro po pine auro pisa I malo Willie o mai mo mai in Newport Brisbane Australia fa talo fatu malo se fu mo wi ia fa pena foi ia le nati o le tuitonga mata afa tuiono o lo mai mo mai Seattle, Washington. While we're here at Seattle, Washington, ia fa talo fatu foi le tama ne fionga ia leota tavui Peter Strickland ia fa pel faltu a sau malai male no foalo. Tom fa atu le tatu oko le vai sofo on o fa fonga mai leota le le ko yoso fo lunga le luas fulu afa iva se lautangata. O maua le ngase ai maisela tonu au kilani le pe siri ona pangatia I le tulanga o le oso maulunga le whainu mera o tangata maua le whama I le COVID po le Omicron I le teimi le dei ia ai ona sai mei pea o kulava whatalo whatu le so whanau le no wawa I nei to ai lini manuula whabe o le so o lo wha ilonga I nai ma wha manatu le limas fuma le iwa tausanga o le soifua o le tamaitai via po le tinafo ia Ailini Manuula mai nai le pitanu o Avondale whaamanui atu le tātou proklame Savea mo le Tanoa Ava ia te oe happy birthday and enjoy your celebration o lena winga na e whanau tonu lava ina ua mai le tuto tasi o Samoa mai alo le tuto tasi o Samoa ai ngā pārosi mea rea sau e loma oi ai lini Manuula happy birthday Manuia tilo wa soifua ia manisi lava o le po ia maulunga o le atunu o lo whamna tuina o lato wa soifua mai e mātutua sa I o lava I se pepe whato a whanau I nai se kone wa tona I atu Manuia tele lava whamna tuina o tau waso soifua to lo ia le tua nisi aso se tele manisi tau sanga se tele ma futai a inga wha wau le tau tua I lau ainga ma le ekalesia ma tātou nuu ma le atu nuu ia ma ainga I Samoa. Whatalo whatu I la uofa pelepele le whionga a tau le papa William Leo Pepe. A lot of Soifumanuia from the deep south, we are lava le weekend. Ya ma ngā ruanga fwoi o lo whionga iai I nā. O le tamaita ia Amelia Whaamwana, talo wha Amelia. A lot of Soifumanuia, George Kineselli. Talo for lava Herman Cords Lofatu from Masterton ia fa perfo ia leuswa Valelia Totofe o mai mo mai I Melbourne Australia o talo fai lo to for fine ia se sifo le aso fa mai Savea o lo manuia Samoa ia malumato nu o le o malanga mai I Samoa ia ma se I tau fai fo ina ia tinae ia e malole o sai alo foi le fa pale o lo o mai mo mai isi o la tou lava fanua fa tau mo la tou fale o fai si usenga o le tinale nei o se sifo le aso o le pe o se tina fa vai le na o le leitio ile au finga le wenga to tele sa amta mai o le tinale vale nei su mai ile taiao po le uli foi ia ma au mai tau mawhai whawhanga ele au whainga runga vātu le whafonga le tunu whaftaile nā taulanga sa osi ia ma whamanuia I nā I fo ile au whainga runga fia a aima le au fia whiola le ngāwai kaimi whaftai tele lava sifo ia ma le whamoe moe ia o lo manuia oe masio ainga ia a maise fo ia lo tau nopia ia I Samoa Nathan ia mai ola kele le pasio lo va fa me kwa manga ia le fa ko anga o le kalo o le fai ma le pasio Nathan Levy ia alo lava foi watching from Sydney Australia pena fu ia na yo to fa fine lo lina ma fa le fata falata ia po le fiona fo ia afumsanga in Sydney talo fatu tato proclame ia te lo ma le fanau to tele o tatu ai ngalo lalam papa o Sydney talo fatu ia moa
Moa ma le ainga fo'i, ia whapea fo'i o le tama o Feni, ia o Junior, ia ma le kouka mā, po amri kouka mā. Talo whatu tātou por kalame, i loutou ainga mwhamanui atu ai fo'i, le nei aso mga ruenga o loo whenga iai, o si Lulu Bolton, malo si Lulu, talo whalawa, alo le soi whamanui i atu early to fine, Kimora, N.T. Peteru Peterson, Olita Sope, alo le soi fua, olo mai mo mai i Sydney, Australia, lau te wawai atu eina i o tātou, ainga lele mai mo mai i nai ulutongia, i ale pata, whatalo whatu, i le aingo lau Purcell, le aingo lau Swanky, ma alo le soi fua manuia i malai la, kau kaiwa i le me o ngi ngofo mai ai, i ai o kai i le moku vore o na mua, manu tele, ia, e na, whatalo whatu le tātou por kalame, alo le soi fua manuia, po o whea lava le tafo le narorangi, olo e mai mo mai ai, i o nai o tātou ainga ia sau mai nai, vai moana hotel, o mai mo mai ai le ripura ma le au whainga aruenga. Tupai ma le nai tu o le tātou ainga, whatalu whatu le tātou porkalame e le tau si unga ma le pensula i a sau, ia, ma loli le soifua manuia. Tai fo i manatu mai le tātou porkalame. Kai mamau, ia kasi le mealanga o tātou ia sau sa ta o le taun la ta o le temile nei o le taun, ia le lei, ala tātou o e sa ili savanoa. Tātou talanoa tuwaile li pula o le tātou whare ta vale. Ua whae ngoina, o le car for you, se ta vale le leibo oe, Rick the man, ma le au whainga ruenga. Au tātou ieila, i ele ngata i le tuolo malo i le sunga frimono, ia whapea fo i le fionga tunga mala solai, a lea fo te wawa i atu i o to teleni si o le swafa le malu. Le malu... Lulu unga, ia, ma se tasi fo i swafa le malu, ia, o pa ia i ainga, paolo mangafa, sa tuala, ma le nai tu, sa le alii, fa pe fo i toto, sa tui vailu, ia, ma le fale ana, ia, ma moli atu fo i mātou fa maisenga, mo onga le lei, ia, ma fa mawhanwhananga, a inga wo me masani wa fia, o no le wala upa ia le tua, ia manisi lava o le tātou o tunuu, e leo maua le taimile nei, ia o lo o mafuta i le loi mata malingi ma le loi fonga pa u ona o le wala aua le atua, ia e le wha pito la manu i a tasi, ia ai wha penao na wha so atu le anganga lava le tasi, ia inga wome masani, ia maso se nu, maso se wha la puputonga, o lo ua fea e le malanga le mariu ma le oti. Whatalo whatu i ai o tangata matua, fale o lo tausi ai o tau, ia, whapea fo i maota malawa, o lo iai tu asinsina, ia, maise fo i maota ngase ese o le atunu, o lo o whaatau toli ai o le whalefu ma pusi o tō whanga, ia, pa ia tu le au mawhanwhana o le tua, malo na mana wha malolo, ina ia mawhai o na toi whaafo si o lo tau malosi, talo whatu foi, i le sunga atu le epa malo na ngase, ma le tatalo ia vave foi o le whaafosia le malosi toi foi atu tiuta ma whaiva i masaniai ia o na whaiva alo filima i upu whai o le malo i Samoa whapena foi le whaletua ma le malu o le whainga malanga e le ngata le na o le tō tele o nisi o suis fono o le mautafono ma le paramene o Samoa iai foi i fionga i Minstar o le Carpeneta ia o loo malanga mai o le tūlanga lava le tasi o ngas o le tino, ia ma le whaia fōi o lātu siaki. Ia maisi lewa fōi mafua anga talawhea ngai, le ma alofia, o lo malanga mai ai. Peo na ufai atu la so ia kako kuskusi lima, ma wha masingo po lare me a whio mai ai, ia minska ma sui o le mautafono ma le pāremene. Ao mai lātu whea au, lelei, ao mai siaki, lelei, ao mai so se mea, e lelei mea uma. O le mea le na, o le wha masinonga le na e whaia mai Samoa. E o tātou tai wa umo na whaata oto le ala fua ma whaata oto ia ma tupu ma tā manga mafua anga te tau e mawhai o na whaatanga ai le lai. E regi pango ka, o le a kao fiofi ai lo lātou sa urutonga e whita loloa i lea taimi ma lea taimi i mafua anga te tau. Ia hold your horse la ia.
Hold your horse, I be the little pussycat. Yeah. Ngala, yeah. Fepulea Elizabeth Firo, Fatalo Fatu, ya te oe, ba alonso I fuamanuia, kaisa iopu leota, ya, va pe fo ia nona Tavita, o le tamaitai o isi talo fa ya va alonso I fuamanuia, ya te oe, Amelia Famoana, alo va taile mafuta maile tanto porkalame, ya va pe fo ile uso Nathan Levy, nive au mua, Fatal fatul tatu por kalame malolo so fomanuia Frida Tawana alo fatai ia mo falaniko mitai toti la tantu mo su repese famanuia twai ia mai se ia o le tulanga o malolong o lo fengai mo le tunu ia me se foi o na yawa ki fingo lo foi de fale nga yawa ki nga evo le ngai fai pike vele vao bule alava Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. Boy, vaya cuya lewa sau. Mokoa seki lava sikenye, ola ala mai I kongu. Wa makanga kumule kalatu, seva ai po seki ofu. Ba ayo fau ngo kafe, solo kuma el mais kafangu. Ia uma kule pongange, umuska kinye muska take away. Sole, 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 o solo fiesiva, o solo fiesiva. Kui mai foi música, sole, sole, sole. Wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye. O seki foi tonight. Susumaila ia. Lulu o vai, lulu o rima. Fa saulo kua. Pati popo. Ale mawala basta kenye. Siva pea. Vai lumoea. Rana. I will give a pole. I will give a pole. Rana. I will give a pole. I will give a pole. Rana. I will give a pole. I will give a pole. Rana. I will give a pelo. Baila yeah. La luca calo mai. Bakalia koi. Sola ko esa wai. I will give a pole uso. A lucky lo kamanganye. El lucky for oi. El lucky for yao 2 times. Sole. O solo fiesiva. Kui mai for música. Sole. Wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye. O seki foi tonight. Susumaila ia. Lulu o vai, lulu o rima. Fa saulo kua. Pati popo. Ale mawala basta kenye. Siva pea. Vai lumoea. Yo me for fapping in my run. I also far for shit. Kuku fa ke man. Lima ngam mi as ke long kong. When ka o in the menga kai. Suma sa ka koleng so my say. Baby boom bye. Susumaila ia. Lulu o vai, lulu o rima. Fa saulo kua. Pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole. O solo fiesiva. Kui mai for música. Sole. Wa makanga lue vai. Kawa ke pole fua aru pea oi ya. Sole. O solo fiesiva. Kui mai for música. Sole. Wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye. O seki foi tonight. Sole
Samoa, kasi lima i vakulu amo.
So foga matango fio le falatua ya vini ya malefa ili la wiloa le na ya lanto fatunga tubai le poni ya la vaa ile le fo itai au le asoto la yo le oto luas from le lima bino te ona tale o le tu la elua oke mkwa yo wofo ile vavele alo le vao le waki ali ya le ole ua fa tasi mai ya le pule o le tato falata vale le car for you nai manurewa ya wafo is a tattoo lipoti ile so 25 away from 2. Good afternoon. I say talo for love and welcome to the show, the big man and the big boss of Car for You. This is the man, Rick the man. Talo for love, Ricky. Welcome to the show. I don't use the word big man because I'm still very skinny. No, not big like yourself, you know. I tell you what, my friend. We have been very busy, especially from out of Oakland. A lot of people, you know, showing their love, and a lot of people who is looking at purchasing a vehicle. They've come to Car for You. Even right now, we have got 2 people out of Oakland, another one from Wellington, you know, and they are looking at getting the new vehicle. And I tell you what, we ran out of all our youth and four-wheel drive and our ranges because we were so busy. And I must tell the people that we have just stocked it back up as well. So if you're looking for both vehicles, come and see us, you know, and usually that is what I would say. Mm-hmm. You know, no matter how many people try to copy Car for You, but our modified vehicles look apart. Yeah. I can tell you that right now, my dear friend, because we understand the vehicle, we understand the need of our customers, we modify our vehicles accordingly, you know. So we have also listed it, you know, just to make sure that there's a massive point of difference in the market, you know. We have imported all our modifications, all our gears ourselves, and very, very, very limited versions. We have got it right now. So if you're in the market looking at vehicles, and if you're looking at getting on finance or cash, not a problem at all. If you are sitting at another dealership right now listening to us, you know, and you've been approved or you're not approved, but you're not getting the vehicle of your choice, man, Car for You is not far away. Mm-hmm. Just in Manureva, number 300, Great South Road, in Manureva, my dear friend. People to come and see us. That credit is not a problem. You have to be working full time, New Zealand driver's license, and that's all we have got. You know, very simple criteria, very, very, very simple criteria. Come and see us right now at Car for You, number 300, Great South Road in Manu River.
Thank you, my brother. We'll catch up later on in the afternoon. And there you have it, ladies and gentlemen. Rick the Man, the big boss of Car for You at 290-300 Great South Road in Manurewa. Or otherwise, you can give them a call on their free calling. Number is 0800-227-4968. 0800-227-4968. Numero na aleli pulo le tato for the tavale. Car for You, Rick the Man, o valsalau lulo fitu faiva ono valu. Yale da, wa mai atu tatu taluanga na male. Ole taule tu lai lua I le so. Olo yele fa moe. E mo wai se fsota inga masetasi o umalo fa lolongi ele so. Ole te mai tai le swafa ya Carol Sua Pope. Ma ole nei fale tua o walawi loa tele ona lana tautua I Australia I Sydney. Ona ole tūlanga lea o lo mwhai ai ona Newcastle. O lo mwhai ona fesoso di ai I o tātou tangata Samoa le ngata I ngā ruenga whapena fo I meo tūlanga o mata upu tau fesota inga mā le ofiso fe malanga inga. Ia ai le ngata fo I lea. O le fesoso anu I tangata I le ofiso whamsinonga. E ala le tula I atu e whamtaleina Ia winga o upu ma meo o mata upu e lo tea I tono le whamsinonga. Ia, saula se taimi. Ia ona talanoa le ma le sunga le tamaita ia Carol Sua Pope. E winga fo I le whaafita audi o lo tula I mai nei o tātou tangata o lo o ngā ruru e whaavai taimi mamalanga mai Samoa. O ani whaafita audi. O ani whita o lo I tau ai le soifu o tātou tangata I o lo malanga mai I Samoa. Ai e whape I o na fo ia whaafita audi. O anisi vaenga tau na toi sila I eile malo I le rumana I pe a whai e au talaina ia le vaenga SS, the process, the procedure. E la iuna e whaatino eile mele a mata mai lava I le application o le tangata o lana interview I Samoa. Wale pe wharinga mai. E se mai mta upore uni lena utala noa tuele po ana po. Ai e matua I mawala tele le malamalama o tātou tangata. I le ngangana peritania po le wha English. Le ngangana e mwhaiona so tai o lana wingala. The minimum understanding of English in terms of speaking the language. Yeah. Ele ave tele ise fa mo na paulo le mela e fai I lo te muti fa tino le ngaluenga. Yes, no, yes sir, no sir. Thank you, goodbye. That fai mai mo le pule ye men. Le pule. Yeah, okay, you're not going to get paid today until next week if I go carry milk yeah, that's okay, sir. That's fine. Oh, I never did carry fapping. If I made a pull like if I kongi o levas. Pe o le me volele na ona ngu lava o le lopo la alisi me mawhai ona soso ni atu, matali atu ai I nai nei fo I uso matua whawhine o fiai o la tūtūlanga I mawhau mawhatia ma le loto mawhatia ai mai se fo I la pe maonia ni tūlanga o whapolonga I nai I la tūlenga te le mawhau whatasi ma le tino. Ia, malele mo na If you feel like Auli Savea, Sir Michael Jones, e whaelo atu le tautua a le Pacific Advanced Secondary School. Le ua fo ina tuai vaenga umanei e au noa masitutongi. Lua tau maftanga le aso. Maua fua le seti o fua onga. Maua fua mea onga. Tui ai computers e whaonga I le onga. Pacific Advanced Secondary School, Valua Atkinson Avenue o Tahu. Telefoni o valu selau valu o fitu lua fitu fitu. O valu selau valu o fitu lua fitu fitu.
Talofa sa mo le turu pele, mo le sila fia o tau mawhai mawhai le tele o ngā singase. Ai ua longo ian turu e fia o le kelope le au ngā tele o le vai o le ola. A le fionga ian sa vepe sta malona au ahinga. Le vai whaana tura na ngau si tua a mai le tele o tausanga i pa o la au, lau o la au o sua maa o la au. I o tanto lau whanua i Samoa. O whaita wafe maafi tangata wainu le vai o le ola. Ma manu iai i ngā singase e pe o le toto mawalunga. Ngā singase o le fatu, ngā singase o le sela. Ma i suka toi le leo whantungao, ma le tōtonga o le ate, e au ngā tele mo le maingungu po le ti ngā so ona o pōna iwi, e au ngā tele fo i mōtanga ta mātutua. Tau mawhai le vai o le ola, ma le vai o le lau avoka ua i ni usila nei. Whaafso taisa vepe si sa mō sau vai o le ola, ma le vai avoka i le olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu, olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu, ua tolua tātou whaleoloi au kilani makalai stete, tau mawha i le vai o le ola. E ale nā, tuli tutau tua i le vai o le ola, ma le tulangalo iai ia le tātou whaasila silanga le nā tele na wā ia le mau ngase ngase wa fetu leni mai e o lava i le ngase kako ke kau e fusu wa ingi ai na ona whaamanatu ia te oe le vai o le ola ta ua tele ia walo soifua maloloina ngase o le toto mawalunga ngase o le fatu whapena fo i o le sela ma le mama ia ta ua tele mo lo si le fia. Maua le tātou vai le so, o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu, o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu, le vai o le ola. Tele au ngā lona, au ngā fōi. Wa koe fōi a tangata inu vai wha le nātura. Nai lo le ingu manga o meo whala, au fōi le. Wa fiu fōi e ingu arau kere ropo amela i kong. Le vai o le ola. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, tele la tau i o mori mau. Mau tutu, ma le wha maone. Le au ngā o le vai. Wha le leo tō tonga le whatu ngā o wha pēr fo i ngā sanga so le ate. Wha pēr nā, mana tua fo i nā le lua ia tō tonga onga la tau te whia le ngā ruenga le o le vai mamā mai. Ota. All waste in your bloodstream is done by none other by the kidney and the liver. Na ole fatu nga oa ma le ate la te whia le mele na ole au mai uma i whafo ota mai o wala toto. Ale anga lalo wake marau whakungau. E wakare o ngā ako ale mea. No atu lo lea ia lea. Wano nofo i vā o so ongo pona iwi. Ma tutupu ai pei o ni meoni fasi ki o aka fo i ngai. E ke mingoi ki whaalongo wa ki ngā. O I fo i lele mea. So all that waste comes and stays right between your bone, the joint of the bones. You know? Al popoko ko inga ngā whaia le vai ni. E ri unga o ngā. O lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu. Ola vai o le mana faltato ngā ruenga le asole nei. Leo le nā. A whea ne loa lava i le fionga i a tuala tau wātino tau pa u. Ma le whaletua i a peka. Numerous funma le tolu Lappington Road i nai o Tara. Nā o tau nuu le nā tuuka. Vai i a whapea fōi i a le tātou whale o loa i nai Manurewa. Luas funma le lua. Templeton Place, Glendon, Manurewa. Maua le vai a voka. Maua fo i malau vai o le ola. Ia a wale lau soifua malaloina. E le asisi mea, o le kei miringa i wauto wa vai le telo le mau ngase wo mai. Ia ai, o lo iai le mea lofa le tua. Lea na whaia. Na amata mai meo lau o la au, o pa o la au, o sua maa o la au. Le no se la au nga fa ingo ka ko ma ku i la so a ka ke olo fi olo malo lo si de ngi fa ma i mo wele tino ai no tato a ai lo le mole telo le tau ma fa fole tu apa tu aisa e mo le telo la piscina la watu i sa mo de na vai tau ko so ma mo u mai le ko nga mi isi tu no ole la langi Samoa was a dumping ground e va kuma i ma mo fo le kai fa penga ma fi o nga ia o was furu kausanga kalunga fase le ngā pofi ia por ngā mamoe ia mala o koila ia leo maisi mau mea ngā whare konga leo wa makanka ko mamai
Ia ka se tala le fa tu nei. Le se tato fa le lole na. Ia Nive Maria ia ma le so ia Yosia Marita Sawanga i le luas fu le lua Templeton Place i nai Monroe Glendon i Monroe ia e pe o le fa le lua au tu wale na o tuli fu e tangata o i o Tara i le fu le tolu Lappington off i o Tara Road le alule ngai te le ngati o Tara Park ia wale tatu fa le lua i West Auckland lo ia il fina fa ni mo e fa pena fo ia le uso fa saumbale ai ngali le Alisa's Pacific Fashion o to va vai me foi e su ia fa ngali sa ia kia o va so uma ma le to fina fa ni mo ia la fo anga le mai ma fa au le te isi au i le la e le le te ha fa te yatu tafta fa to no le fale o fule na o Samoa e le TAP na ina i Henderson Shopping Centre i Great North Road anga i na ulo fangu na ya ma fatalo fatu fo le tato falo lo tele na i Calestete numerous football fa McCarthy Street i Hunhei le sunga su fo yoso bal faltua fo i Meleane o ia faltua fina male fina Meleane ya alo fa tai le anga le fo i yo tatu tangata ma fa no island fale lo e fa tau na tu ile vai o le ola mama wai na a kasi nga fa fa lawa ma ki a sa mo na usu ye le totele fa talo fa tu la fionga pa tele a Paulo ya ma le kalesio fo i kalestete a pe fo i le fionga ya sua nua a tangaloa nua ma lo so fo manuia stasio o fletua ma aunga fa pai foi ale tunu sa ve ma fa sino sini o matanga luanga o fa sino fa no so fa le kele ngire pisa kele le pisa i me ngi on le o na tapena o tula fono mo na fa tonga le ala vai o mai le so le ala vai vesi la ya tatu tali pe ya ma unu ma le lipotil committee fo le fa foi fili ala pa me le tilo i me nei fatalo fatu le fionga le swafa le malu le mamea faiva ma le fatu me sepa ma le ngari i Calestete lava me se fo le lo le tatu o tuno le se fongo Samoa pe o le ia li fatonu ya tu lua fa pe fo Alex Fido ma momoti ma uto umolo nga lu na ala leo longo pu yo li ia le pe yo maulungo Samoa la papa au ile ayo keriso fatalo fatu le tatu por kalame ia te utou Aure ngalo, le na, Old Watasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, vai o le ola ma le vai a voka. Ia ka kia kura i, ua wawe mai, o le ala uma, e umai wharka ko porkalami, uma wha Malesi, Malesi fang. Whatalo whatu ma whamri atu la soifua, o le uso ya Malesa, Malai sa poe i lisi tu atu leo le ala lau papa. Fe mai alo fa Savea te fa mula pe mprinka mai se pese fa madu yelo taso fa nau i le so. O le ua ato le leia i le so. Le fitus fulu ma le tasi tau sanga o le soifua ma le sa. Ia, fa madu ato li ma le sa. O le te fe mai e tatu se pese a sa waso mai ava. Si vai la po o maua i ale. Sa waso mai ava. Le ai, ele o maua la i ale pese le na. O mole mana o mai ai ia le uso ia. Ai, ale a waku eri si pese lea. Ruia telo wa soifua malasa mala utofu au sava vali le oking sa mo le na i tu atu le lau papa Auckland Harbour Bridge ala ka ko ka le pese le fa manu ya tuai ia le atonga le fitus fulu tasi tau sanga o lo soifua a popo ni si aso stele mo le soifua ngalue ma le soifua tau tua
na ona siva oe malaisa alo to chulo today lo ye le si aso fa now o le tina matua le e suafa ia le o boyele ngol tina ai sauno o le la o le tina o ai aso mua elia wa toile sole valus fu maltasi tu sangolo se fuolo fia le na so fia o fa na tuina la na fa now mon ainga ele motutele se la fai ele afio anga o sade no longa o lo fa tuai faladiko longo va taliva ia male ainga atoa
Ia le na, o whawhiawhianga su I whiwhiloi o le nei fo I awa uli o le aso to na I le polkalame Savea ma le Tanoa Ava I te maua I le sao I na ua. Lua minute o leo mo te aile I tu la e lua. A sa ua le maa ua toi taliu mai whanua ia le sa fo I o nisi o te bani I o tupu mai o le tunu u sa malangatu. Ia la tau fo I tautua masani e whaatino I o tātou ainga I Samoa, nuu mawhio anga ma e kalesia, whaatalo whantuai I lau whionga le matua whatelai, a vai whale yose, ia, malo le balanga mnuia, malo fo I le soifua lao de lei, a vai atu fo I suru le tino I tiute ma whaiva ma, mea o kou muri solo ai oi, mea e vivesi o whainga palota ma mea whapena, ia ele ai se mea leanga. Le lei me uma ioi o le tau o le da le muri tai o le tangata I lona whaatuatuanga ma lona talitanunga ia le alava wa mongo toifo le la I lea fo I tau fiafi la tau o le vaenga whai o le tātou o tunu ia anga iane masanga iane ai o le tai e tau tuina fo I le tātou malo fo o tulai mai o se tulanga le leile I fo o se e tu e angaia ma ia malosi ma mawalunga le fo la angaia ia le whainga malo fo ia ngai le tulanga taua o ma taupu ma issues e talanohina ai ona I toi whale anga se mea a ngai I le tulanga manai o le tua lalo ia ma le wha malosi au I le malo I le mea ma le mea te tau na whaatino e liu I le tō wha le whainga malo mlang monuia wai whale tātou whelo I pēsa taimi ai ei le numera leo te whiatu I nātu I le pa ia bawalunga le tātou tunu ai maise I la tau o lo o a fio la tu ainga I le ngasa le koviti ma wale o toi whainga ruenga nisi ma ua vai fo I le tupe maua ia whapena fo I le tūlanga o tau mawha whaaso I todo o tātou ainga. O lea ua whaelo mai e le tamaitai ava I maila whaasavalu o ia leo lo whaululu I ai lesi fo I tū leo le matanga ruenga o fiso soani mo le koviti. Pea whai wale lava sau se me ai whaaso mo le ainga. O na wanau le telefoni le nei o walu salau 5 fitu toi whaafonga mai. Wai se peni e tusi wha le yaima. A wai te tapa le numera lea. Ai le wha peo lo bangawa ai koe vidi mai esu e au po fere ngu mela lea. Ke le wha lua ima wha avea ingi ngu mela wha pena. Ai le leilo pue mau le taimi le nei. O walu se lau 5 lua. Toi wha fonga. O walu se lau 5 tolu fitu. So se tu ainga feso soani lava. E winga I le koviti, e le ngata I whautuanga, whapena fo I la I le whaasoina mai o se food parcel mo lou a inga. Awana I tātou whaasua tūlia, whaile mea le na, le winga le upo le na le whaasua tūlia, awana I tātou mata muli tu lou whaafonga le tunu ui le whaangaina le upo. Ia tātou o mea umanei o whaamnianga mai le malo. E whaasoa I lea taimi ma lea taimi o lae lātou te sila fia le I le tūlanga pangatia o I eile te mau ainga I a tātou ngā ruenga o tupe maua ia ma ua whapena fo I le uti le whaasoa I tau mawha mo le ainga ma whanau toi whaafonga le I le numera tusi lalo ma le suafo le tamaitai vā I maila whaasavalu o le o valu se lau 5 tolu fitu vai kinga o mantua fo I o tātou o umana o uina ka kou ke ola whaakas pia le ola al seiko mara ki ka ngia fo lea e ua ola whaatas tangata male whaamai o le koviti po le Omicron ia e nā lau umana lapta I tātou e le mea whalale nā o le seisei ai o tātou le ngona ma sao le tonga ma mawhauwhaunga I mea tātou te mana na o e whai ka kalafa le karapu e re u mare fia sisiva ma le fia tataa ma le fia tafa fau tulau wa upta sa ubi upta vatu e tafa fau ioe ma heva fo I le atunu a wala to loa e fai la to mask fai la ko kingilima fai le social distancing
Ia siva mea o ni rumai ngale siva ku ia fa longo le ka pa o masau mai le fa ili na nila ina ile if for ile paradiso I Otara ia na fo I masani ya Otara la tu fa fianga ma la tu me fa I tum ia e ave ese tu foi ma fo ese atu lo ma fo le pangatia o ma fatianga o le COVID wa tau leanga ia ma fo ngois ora I nga na le fele fa fianga le na le flying stars po fetu le fia dane ia e ta fao mai vai ma fa ave ese atu fo e atu fa vi lo ma fau ia ma fatianga o le COVID ia ta fao mo le fia e le fia na nei ai no fanga na o nai nga I lava I le to tele o le tunu whanani kolonga wā, tani wā mai whaaftei Savea e whaamanuia mai le valus fultasi tau sanga o lo mātou tina, o lo whaia I nei sa le longa, o lo mātou vāwa ai atu, ma mātou pati atu ma whaaftei tele le amana ia, o le tālo sanga ina ia, whaamanuia mai, I le aso whanau o si mātou tina, o valus fulu ma le tasi tau sanga o lona soifua I le so. Ia le na o tonu fo I le ngataila I le telo nisi o le malo le tunu a mai se lava I tamam tina mātutua ua whailunga ino la tu wa suifua I le nei aso pe o New Zealand po Samoa po Amerika po Hawaii po Australia po whelava ia anga o iloa ia o te whaamanui atu fo I ma whaaleo atu ia lo whaanga ma whaamrianga o aso suifua o tau mātua ma ainga pele I le mawhau I le so. In this update, the United States has accused Russia of violating nuclear safety principles by continuing to fire on nuclear facilities in Ukraine, but added there were no signs detected yet of any radiological release. Energy Secretary Jennifer Granholm says the US is monitoring reports of damage to a research facility in Kharkiv. She says near-term safety risk is low, but the continued Russian firing on nuclear facilities must stop. The head of the nuclear research facility in Kharkiv said that the grounds of the institute had been struck by Russian shells during recent fighting, but the core housing nuclear fuel remains intact. But he warns that any future damage to equipment in the core could pose a danger. More than 100 people with COVID-19 have now died since the beginning of the pandemic. The Ministry of Health reports more than 18,600 new community cases and 7 deaths, taking the total number of deaths to 105. 3 were in Auckland, 1 each in Bay of Plenty, Mid-Central, Wellington and Canterbury. 72% of those eligible have had their booster dose, 60% of Māori have had their booster. It comes as the isolation period for cases and household contacts changed overnight from 10 days to 7. The Federal Government Cabinet has ruled Australia will soon move away from PCR COVID-19 testing and those who have symptoms should simply stay home instead. Prime Minister Scott Morrison says leaders have also asked the Australian Health Protection Principal Committee to review whether close contacts of cases really do need to stay home for 7 days. For a whole range of reasons. It's important that we remove this close contact rule because it's starving businesses of staff, and the close contact rule, particularly with the kids back at school, they bring it home and then the whole family has to stay home and can't go to work. Some welcome relief for restaurants plagued by staff shortages. COVID-19 cases and household contacts now have to isolate for just 7 days. Household contacts need to do a rapid antigen test on days 3 and 7. Restaurant Association President Mike Egan says businesses are having to shut their doors or reduce hours due to the number of isolating staff. The reduction is great. Anything to help with staff shortages is really good. But what we really need now is a wage subsidy because, everyone's down 60-70% of turnover. That's news. In sport, a major shock in the Black Fern 7 setup, with Gail Broughton announcing she's quitting the team and moving to Australia. The 25-year-old has had a glittering career, winning golds at the Olympics and Commonwealth Games as well as a Sevens World Cup.
A try from flanker Anthony Jalonge has helped unbeaten France continue to set the pace in the Six Nations, scraping to a 13-9 victory over Wales at Cardiff. France stays on course for their first Six Nations title in Grand Slam since 2010, with a remaining fixture to come against England in Paris next Sunday morning. England's on top, but a draw seems likely after 4 days of the first cricket test against the West Indies in Antigua. Zach Crawley is unbeaten on 117 and captain Joe Root is with him on 84, with the tourists 217 for one in their second dig, a lead of 153 runs. That's sport. I'm Bruce Russell. All over Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suya ngila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Whaafianga lava nā o lea so tō na ia a walo fo i lea tunu i ana malo longa ia mafuafuanga alualu mamao a wā fo i le sapati lea so tai au ina was fulmane 5 minute o lea ua te ainei i le itu lae lua o lea fo i ua whaafonga i a tātou tala la te mai e winga i le COVID o lea ua o i le se fulmane i wāwhe 5 se lau munu tupu tangata fo ua ai mai se ale tō tele lunga i au kilani nei. Ele ngata la ile na tanu mai ona a mata mai ile fa mai mo pesia tātou le COVID o lea ua se lau ma le 5 tangata ua fa maonia ua mari liu le COVID i New Zealand o le no winga o le matua i laki ma le fa amioina i tātou i le tūlanga o le maua lalo pea o le whainu mera pe tasi pe lua pe tolu ia ua tō tele lava ai au te fa malulu atu ono whainu mera i wana mai nei. Ya, wa se lau ma le 5 i lātou ua malili wai. A le foi lau ua whaalongolongo atu nei Australia. Ua mumusu ia le malo Australia. Ina ua sao noa le lātou presidente. Ia po le lātou palemia foi Scott Morrison. Ua ia le wha le AVS le fitu aso leo le whaanofo e sea. Pe a whaapea o se close contact i to tono o lau lava ainga. Aisea, whamai ua mole manawa ai ia pisinisi. Wale ai eise te mau ainga. Ina ua le lava tangata whainga ruenga i Australia. E mafua mai le policy lea. Lea foi la o le atau a whaarongolongo atu nei. O le atau whai e New Zealand le mea lava le tas. Close contact e te alua e te whainga ruenga. E whapena fo i ta maiti a onga. Tau te o lava. O le winga. O le akako wola whakasi ma le whama. La kako wola whakasi ma le whama. Ia kako au nei whapena pe a whai o mauti noa o tātou te tai. Ia whapea fo ia le vaenga le soifua maloloina. E mawhai o na tātou manu malo mai i le lui tau a le whama. Pe tai, o leo ua mafuta mai lunga le tātou leina. Ia se tasi o malo pe o na ufolofolatu le taimi wa sola. O le fionga le a whanaoti utu ma le whata. Ali itasi Carol Sua Pope. O le tamai taipule leo le company. Ia mara whaarapa patonga fo i tūma oti o lo i nei i Canberra o i Newcastle i Australia. Ua whaangoina o le CTK Services. Mai ia te aule nganga whaaralo.
Whaatalo whātua I male anganga whaafitai ina ua whaavanoa mai le taimi e lau fionga whale naoti. Se I tā whaasoa foi. Ia malau sa sao whaiva I le tūranga o lau tautua o lo whaia I tangata Samoa o silia I le luas furu tausanga o whaatino lea tautua. Manatu ai lea, ia, au maia le tō whaa. E whaafiloa I ai le mai moa ngā Samoa mala na whaafonga tāpua mai I tawha e fio le narorangi. Ai maise New Zealand. Tālofa lava. Ia, malo sai fua Savea. Malo. Ia, whaatalo whaatu fo I le mamalo Samoa lo whaafonga mai, ai maise fo ia tai o Fata whaitau langa e fia, ia fionga fo ia pātele whaitau o si tau langa, ia ai mai se lava le lo le tātou atinu o lo whaafonga mai. O lo fo I taimi e le o watua se leo le au nei, ia la leo nei e peo na masainia, ia taimi wa tua na ia tu saia. A whai fo ima, a sia te zunga o le te whailangi le tātou le tio I si taimi malanga toi ni sila ya sia tu whanau. Ia a le foi taimi ia ono ngase fo ia le tino wa whaale mwhai foi na au sia ngā renga I si taimi. Ia ai whaatalo whaatu le pa ia malo le tātou watu no. I nei tae au Savea? Malo whaatitiri lava I lau whionga manatu e le toi au tolaina le whau manaia. A wā ia ole e te whaafonga mai. Leo te whaalonga tu foi. Ia wau. Tau whai le pa ia mama malu foi I le tele o swafa. Maululunga o lo tau ainga. Ia, o leo ua whae I lo wau. Ia lo whapelea. Ia, o le a nona ai se manatu mataloloi pa ia mama malu sau o le aturo o le a le to e se whaatalanga. E tau lo le swafa malama lama Samoa. Ioi. Ia, ai. Ele nei tai au. Wa ofi fia ua tā whaasoa. Sei tala ia le ato pona I le tūlanga o le company, o lau tautua, o le au nanga, o le ale umi talu le whaatino a oa ni vaenga ma oti ma vai o ia tautua. Ia, whaatai Savea ia masala fo I mole. Wa uti ole tātou teimi whaavanoina. Ia, masala lo whaafonga malawa to telo I lātou. Wa uma foi no o tele le sosoani mala o nanga o lo tangata sa fa tu level day officer tu to tasi ina tai bi ya sa ma sa ni foi na se mene fio ya tupua ya me se foi la to me se foi le tu ngane foi la fio ya wi masina mua o la to nei sa ye foi ne tai mi ma ona ta la tu fa tu ina le sosoani ya fa tu ina le officer I sini Australia le pitunu le o Campbelltown I o mai Liverpool I nu ia sa a mata mai ele ngā luenga. Ia sa a mata la mai le ile nganga ma o lalo pe fa foi mai foi tanto malo. Ia o lalo ai mo wai le manuia. Ia sa a mata foi la vai sunga fa fianga inga sa la to. O sia foi le tau langa ma fionga fa tele sa matunga nu la le taimi. Ia ole amatanga ngā luenga sa a apala vai ile atua te mi uma so swani mai ia ile I whaingo fia foi la ngā luenga ia so swani foi le whanau ia manisi foi o la to sa a so swani mai ia te whaingo tato ngā luenga nei ile tuto atasi e malo selo tato leo I te tono nei atunu ia whaingo foi la tunu nei Australia ole le stala o la unga ngai tono ole meta ole national accredit Australia accredit translating interpreter ia aso ia sa su e amato su e ngai pe ana lau sila fia le to telio le au fam tala upu ma le au fa li upu ma le au so upu lo pa lo mai ia le stala lo tanga sai tono le la fala tonga le Australia ia e fa bitoa lava I mato e tango fia le tele o ngā luenga I tono whalepa masino, ia e tono fo isi la e pe o le Centrelink, ia pe o le ATO, o le ofisa soi fua maloloina ma tūlanga umu whapena. Ia o la ngā luenga fo ia whai maalia lava. Ai ai fo ia se a fo se whasita ule tula I mai. Ia o te mua lava o utangi sai, sunga whawhiangainga e me se foi
ia ali I o staulanga o lo matonga lue I taimi e tele ia sa e follow taimi sa fa no fo I mo Samoa I sini ia wa se mai fo ia nei Newcastle ia nei Newcastle o lo mato fa fo ia toi fo sia mato fa mafsanga I uta nei Newcastle o ta ia le fionga to le fo ia nga uta ia manisi fo le mamalo le o le fa lo polo Samoa lo mato tau fa ia tu nei pitunu tele I le tu sauti o sini ia o le mata upula le anga ele fa le upuso upuma le stalai ia la unga lenga ma le office nei e fa tanga I fo ona tau tala I so se me e ma fai o mana mia mai e le malo le tele o taimi ia le tele o taimi pe o mai la vala so nasi o te fa longa tu lava I po kalamia ale tato le tio ia ala la va sa lava le telefone le malo fa mo le fa no atu lo taimi wai ele to telo I la to pe ona tato la usi le fia foi ia le mamalo o na yalo fa na o lo ia la to I nga renga fa vai taimi ia o le fautsanga la vai ata to ta sia la to la le mta o pole o le a foi o le tato lango leisi a wa tato te tau le pua mala foi leisi ele fa pe ngale ngango o le wa ultina o malo tau tuai I le atunu u talu na amata o te le tai o faya fuose whamtalanga anga I lisi au na le ai e tu lava I lumo le atua le ngalue a le tangata ma le tangata ai pau lava le fautua I tatou langolango sua o ai lava le o anda maua le fsoswani mo along whana o Samoa ia whaapea lava ona tatou u lima whaatasi ma langolango e o fo I te mali I umalo o lo afifi o mai fo I lunga le malo tatia pele le tule I le malo ai anga I pe tatou au ne puno wai a wase manuio o le atunu pe no mai ai la to ia pe fo ona o Tanoa tu le whanau wa awala mai le malo le Centrelink ia o fifilia au ele malo Australia le Department of the Centrelink ia o alofa ia o so upu atu mo famta se ita mo faina ita mai tiwa wa leva ona apalai wale apalai e employer a lato seleni ia lo ia foi mission ai whanau sa ili la vela to se soani ia fungale e so tanga mai ale na laina maua ya uli tau fainga le pito le nai tamai tina e modi lava au inai ia na o paalono tai ai le tele male me te tau ona awala illegally ia ui mai pea I le telefoni le tasi valu o no faalono mai o to ia vili lava le tangata I le ofisa lea o la to au mai le kima te tala pe afa pe o umana apalai a watu ato form I te tonu ia sa ave telefoni lo taimina ave fuele te tongia lo ofisa ili ina yalo ma whanau ma le atinu ina ia mauale meta o le link ia link ai la tau te tonu le o le maikava kai pe o tatu IRD a New Zealand ia o nai vaenga na e au ina fautuaina tuai ai lava se sio mato ina I Samoa lo tulanga le pito le atunu ia vala au le si matatu ala lo fa ifana nei ia tatu fa afetai fo ia la to la talata ia la to ia o le si temi wo tano ave se leni fanau o te ta sanga ia la to ai se me na oi vala au mai ia na fa nga fo le io technology fo le pe ole o le cashless card ia pa foi be foi Savea cashless card ia o te tango foi fa pena ina I tamaiti ia o ai ave wa e ma fatu anga ai foi mama meu Centrelink e matwale ma lata tamaiti nei I mi office mani ia sa pa la ti foi lo vai si te mi nai papa la ngonga fa kwanga ia wa fa wa te la to le va to foi so in a good way, in a legal way. Au wana ia se fia poto, au foi dei se fa mawalunga, alu lava ilalo le nganga ia. Au wana ia afia all concerned. O lato uva lava concern in the matter. Au wale le mingoia le mata upule ata atia pele malo. Ai alu tato le nganga o le charity organization po waila mo mato ia mato walo lofa ia ave yeni ni me lo mana mia ai o le si foi tu Savea o mo ina ni vai aso taluai o le si la fia
awa fo ile tau le pua malafo I employer ia ma e ma la tona watuai ia ngaluenga tamaiti nei le ai o lo ia fo I nei mata opulaiti o lo o whaalo no ma o lo ina ia wa ia fo I tamaiti fo ile ia wa mo lo le fangupia ia o na loa ia wale mafau loa wa tongi lo le fangwa ngai o le la pise le palangi le next door ia ngai ma ngai le rai ki fa penga ia e ka ovale ai ka ko ku o masia ka ko ka mo fai mai ele la ma lo I Samoa ia ma lo fa ave fo kuanga sa ave lo fo tuanga le fa na u le sa ta o tuia I le lo I la unga loenga fa longo mai o to o le kaukalanga le fe kwai su ai lunga telefoni e mamao o Australia Italia tu au nei New South Wales ai kali mai o ko ngai Tasmania a le kanga ko le Central Link so mo lunga I Perth Western Australia ia vai la o ko le mamao me la ko so swangi le la ko le wa la ku ya tau ia o ko fa longa good behavior ia o ko ka kalo le li aua ko ke faya mi o fale tonu ia o me ngai manga o mi ia ma ko au avele upule le tamaiti ave fo ile upu ia ila ko se ko lo fo le fo ia makai maka ko swapa ia fa alongo ile team leader o se si fo yo alo fa na so tanga mai ia ta o ana nasi mane ile tai ao o le alo le ia loli ia le tau le no ia Franci o ia le o le team leader Alisi tu o le family e ka ole Perry ma le store Perry ia o ia le sa fa no fo ina ia le faingo la to tupe ia la wa ia la o mana ba tele o tamo fainga ia wa maua isi o to tele la to e po se la wa maua tupe ale o tamo fai lava ia so mali e lava le avenga I kongo le link lea a link lo I kongo ia o faingo fia lo le nga vakule le so ngen malo pa e a wala pe o me la ile interpreting service le ia mato ia kala ngo ko lu le ma ko male employer e ko faga ka lunga lengo le employer o le supervisor ia matamai ia fa solo I fulo le kiu Savea fa mo o isi ke mo ko ku la ka lunga le ia ka mo fanga le lofa e se fulu o le lenga le e fungale ka faya o ile aso male aso ia si ta file chichi I lo sau longa sua polo foi falnau ti o tonu lava fa fitau lo fe ngai ma tatou fanau o le me mo le o te tau tilo atu le I ma fa longa ma sau le va o le fa le tonu o le malama le ngana ma la tu kon kalate fa ngaluenga o le fa ye no so ta ima lua o le vao I la tou matangata whaingaluenga a o le city o feo o iai ia le liaison officer po o le li officer e ngafa ma le vaa lea matangata whaingaluenga matangata e ona ia ngaluenga o le si vanga e ta ua I le maitau watulanga lewa e sao no mo tiu tala loa I le vaa lea o le faa leo ino mana o tamaiti o le tūlanga lea mai uni a tangata whaingaluenga o le senga o le uni o tangata whaingaluenga I Samoa ma le join o tamaiti ia pe le stala fo I uni a tangata whaingaluenga I Australia te sao noa whai tasi mai vaenga I e tolu pe whau o vatua I will not touch the issue with the union and any other organization. I just leave that matter to them. Okay? Ale matter le ngona le I le mele faleton o le ngana. Ele o malama ila ko le system. O le system le ama ko I Australia e kele e fungale ale lavalo malama le kele ko step by step. For ya e fiu ngai ka mai ke umala ko credit ke fongi o ka vili officially po fele le kanga kai coordinator ia ai fa mai ngai ka mai ke o le konga fa ko oi o fela ele konga mai ele o ngei o mako supervisor lo ngei ia fa ia ka akia la le konga ai vili ke fongi o ka lo fa singo ko le ke fongi mo fai ia ma dis ke fongi ia a fale kongu ia ngavini mai lea then I will help them to create ia la ko account for le center link ia link ko le center link ia ngfaingo fiele o sialo la lea ia Franco Lendos tamai Sicilia ia o le alo loli
ia ole o ia le sa so swadi e lava fo iso na ia malama ia o onga ia a lava malama le tanga mtiti ia no ota sa ia faya e ka go eso swangi ia isio uso ngale masio. That's the way I do it, all right? Ia ole mela nga lo wa ofi mai lo ma ofi ko malo so swangi e o lo la ko e vili lu mela ke ka unga ia ia nga link mai lo le nga lo ia kia we e fungale e faile le so upule male mele ia la mangu ia la ko, but all other issues fungale regarding other matters I would not go there because la e ku oi there maka upunga e swala upule pia e ila ko nga mai ia po kalame ia all I do is pray for these kids to get the right amount of money ia la wa ia la wa Ole sila ba ngal silia su avo le ba maliela o fionga o la faumba so polo le vale a faila e tele fia tauta gia le mata upule winga le uni tangata fainga wenga Samoa ma Australia ma le liaison officer a ole a so tu o lalo po se recommendation se mea tala fengai o te lo le ia le mere tele fi tal noi ai o te talandoa I lau fautuanga po se tu walalo ele le ia le mea le I think it's very sensible for Tailava Savea. Ngale Paul Faukuanga yakiau review. You have to all forgali ya ila ko umolo ya ko mai fa pikoa. I've got so many hats myself. I experienced a lot of these things. Ole Faukuanga e sili o nga ya ka wa ya nga ko kasi au for many years. Let's just look into the matter again, review. Ya kako pa ya review. Ya kako fa'alwala respect for the lacy department, malisi au nanga. Ai okele fie le kauli po malafo ya pai malafai wale anga le le ai. Kako o liba fa'akasi. Makako kilo po ai le fai anga ile kala le o ai o Samoa. Ia fai fo ila ia ma fa'aka inga kele lava lo fa'alonga fo ilunga le just because I ole ka ko ile subject le ia pe fo yo ala mo fanga nga va ku ka ko la kapi what happened ia wa out school ia kele mga olai out fa pe ngen ka upungi a ia ka ko swala upule especially ya vaenga le ia ka ko sulama makako au nga po ia le ngai wo umanga mai le empathy o Samoa. I always respect them. O nga really for isingi I le konsula isingi lo mako fakasi singi. He wasn't available for me and him to talk in regard in meangai. So afa pe wale maua. Ia continue mako au na ye le komai. E help ka making ngai makanga ngai Samoa. Awa aka ko pakarikali se maua ia le so upu se maua ai so maua ia e o mai fo wale ingila wale lava vanga ka making le ai. So that's why I continue my own service fulfill the need and we can always deal with that later. You know, in my final nga deal in a proper legal manner. Ole fa wanga okay makungoi yuso maunga ia kako lima fakasi ia ave lava makafayo ia kakai e faila makafayo ai kako ku alalo ia look into the matter and review it kilo ia ko ilo mako esu ele po le ale mafuanga ete lango wina la suale finangalo le malo malana tofa le o tala nei ta wala mai le fionga le minsta le tunu Wayne so yellow fong ole a tau fa ba ma le sau le la umai o tangata mo le teminei ai ole a toi au talu a toa le process ole ngaluenga ma le proketi le I tangata fa ngaluenga e mai fa o sa ole Okay, lango 100%. I was just about to email just an email to his honorable Minister. Yeah, so I have an action email just to inform his office in regard with this issue that we're laying ya mako. Yeah, onga kako ku alalo kwani o kako makako fai yaku. Alawa avakulo alawa sila fia mai elanga fionga. E yele mele kup e sila fia fo elanga fionga. O le au nga pe o mako.
Wa le va ma ko au nga a Savea. Wa vio le va te kulo. Wa vio le ma ko ma fa ka faingo. O le aku kemi. O le foi kemi. Wa o fise ko ko ni se fa mole ia. Ia sa singa upu foi e fa ka ka como ka upu I fuare ke wa mai sei. O le mele ma sangi o ka kala ko ilunga le ke lo kaimi. Ia ko ara lo fa. Awa ko a mainga le upu le malie. O wa le upu le ale o malie. Wa ke le o ki e pisigisi. Ola un fasini le to sua. Fa mata e tali ina lo finangalo malau fa utanga po le fa to fa la inga fo ile iai o se tutino a supporting group e tua ye tangata nei o mai I Samoa a o lea o lo ye si fa la proponga e tua ye mos fa te tangala o va nei fa I le lima ia fa la proponga o fono tanga te tele o fa la proponga ia matai Samoa fono fo tua matai Samoa I New Zealand au kilani in Chicago Christchurch Wellington atu lai mai me fa pene se tasi le o le vaenga le na vatau le o tapena ia ile fono fo tua matai Samoa e tua mai ia tangata whaingaluanga nei al malolo mlanga mai Samoa. Whamata o se tūlanga te tau mamana ia fo I lea vaenga e lango ai o tātou tangata e tua mai iai au inisi e mawhaiona fsosoni atu. I am so glad you mentioned that, Savea. Ya ole intention na le saka wa ba ku ala lo ku le mingi ska ya lo fa ya pa the trouble is o ma ko ini even Queensland ya le action fo ya le pai what all on so fa ka singale ki o Queensland ya le Queensland e ma popo lava la ko fo o ma ko New South Wales ya o kele lava fo mo meo kama ke kele fo ia I el kai fo le wa ka fo ia ya la ngona manga ko ngai ka sa ma ko fa fo le fongo ko kele I singi aso ia la no kupu ia wa le ai ma se so kanga foi le ia mau le loko mau la no male alofa I le atunu male me o kupu ia o mai lo ma ko yukangi ia e fungale se foi le si pa usisi a le si vaenga ia e lo le ko fama manga ku falo porwa a le si vaenga ngi yukaso longo mai ia ia o fai ku fa mol ia ele se officer foi o vale officer le se kulo samo ai ia o mai foi dai ko inga va be fa mol fa nga ki se elo fo mai ia awa foi la io le si fongo kanga fongo ma ko ngi ka so fai fa ka inga se kulo lava le fa fongo mai la ko ia sa e ko suka sanga o pa vaile le mafkanga le aya pangalia ile ling fai ile gay for me legal matters sa away I'm aware of ya also lo le tinga ngalo o le falo polu le asa mo ko kele na ko swafa e mo le se furo makai ia o mai longo mai ia o fia fa ma ku le la ma ku ele ma ko ma afkanga ngi Newcastle ai mai ma uela Panga fa apela o le a formalities e mako organization pe o ko New Zealand. E kua ma ia ile fionga le mingi ska. So we can outlet all these needs of the ngai. Even if I tell se sui my Queensland, sui yangi South Wales how many, and down in Canberra, all the states of Makonge Australia. So that's the intention I always pray for. E kai ko lua mai sui. I fungale I skeke mai skeke awa alo kangaka ya mole ko sila fia o le wa uma inform for ko kelo mato piku o la walu ka mo fenga fo le local body al city council ma ko yu kangai mane fungale se ka wo fia kusinga leo o ma ka ko sa mo ko kongo o malo alingeia kungu auskaria wa kako pengu mela se fulu mala lima peru fulu le loi inga ngana au le ngana le okay yai peonga o avakula wa fionga o au sa pa sia mai le fionga ya kangu masaka vale ile university a New Zealand mala fionga fanasi sino ko fanasi ya ole ai kale sia PIC ya le watinisio ya ole stunga fo ya malifa ya o fai fi au umangi sa la ko pasia le peno le sa pasia ma ko malo ya e fa lua nga ka lu ka ikape o nisio au ele fai go fiela nga na Samoa maliela ia malo fa tai sua
Ono le tātaimi. Ia. O la whau ono le tātaimi. Ai ese le tā ua le mata. Upumea mau te mana o fo e wha wau. Le tātala no angal nei I seisi taimi o le vaya sa fau. A o leo o na o tu mumusu ia to e wa o le so. O le si fono tele lava le nā a le fono fautua a matai Samoa I au kilani nei. Sa ta ua le fono fautua le telo tausanga. Lea o toe tau toe whaola ola loa. Lea ua mai ona le stala. O le nganga atoa. Ia ngā rurue whaatasi male ofisa e tua ma iai le whautanga le fionga I le konsula. O le whautanga I le fionga I le komisina o loi Hamiltone. Ia o loi I le laumua. Ia e whapena fōi ia le tātou mālo I Samoa. O abe whai matutupu I nei. Peo le nganga le nā. O le tā ua le nā. O le iai o se tūtino e mawhai o na tua ma iai nai o tangata. Tātou tangata Samoa e malanga mai I toi ngā mea ia. Ai e lo iai ni o lātou ainga. Le ai nisi mawhtanga e mawhai o na tua iai ia. Ia lo lātou wha moe ma wha mā avenga. Ai au mai le whautanga. Whai isi si tale sisi taimi. Ioi, ane si mena wha mai ko lava Savea mo le sila fil ka tonu I ngai au kilangi. O lo ia lau kama kenge o ia le salo ia I me ka o le titu ka turni manu kau. A le ua me wa se aku ngai au whailanga ia la private business le se so soanga ke os kaimi. Ia o le swapa o kamai ka leo ket se Mane Allen. O Mane Allen wa ngai mangele. Ia o ia le o Paris tamo me o criminal ia mo le fia mo so sangi ia mala waku ila wa fionga ia ku ko le lang ke fongi a wale mamalo tatu tu wa pisi fo inga ia yang ia kiu ke me ile maloa a gisila ia ai fa wa la ka po kala me langa ia fole isha ka ngo ba kuwa ia ila ko mo gisila lo my crate ma ngai Australia ia o le fa ia le vale ile ka mo faingo la ko medicare ma me fa penga ia malesi vanga ta ule na em fai foi ona tatu e fa so sisi mata upu lu matu e winga me nei o office malanga o visa ia fa pena fo insurance medicare ma tulanga ese la va bana umia ele I tāpena I ai I o tātou tangata ai le I malanga mai I nei ma Australia loina ia le tala na le foi la kam fai o ye la o li foi o kam le alo foi fa singa ka o la kam fai mai ngai so soangi kanga la o mai ni si la ngai ia fa ia kam fai la ko malama before they left the country ia au mai lo le ngai ia so soangi ko lo le ia ka ko office ngai e au nanga ia filia la ko forma wale ka umai e sero ngai Australia o sero lei ona sfuse kone muli lea I sanoanga fai wala o fionga tātou bavai ai ia fa ma hui aku Savea ile ka ko por kalame fa awa o pe I lisi kaimi malisi kaimi ia ai fa ko le malu mo le pa I o Samoa I tina mata mama tutua e me se alo mo fa nau fa fe ngainga mo la to fa tua I fa tau la refia ia fa ma ngalo foi se le o no pa fa pe o sala fa po Samoa ai manu ia tele le nei aso ia fa pe foi ia Samoa a to mo a inga uma mo fa nau New Zealand ia soi fua mai manuia ia fa soi fua ia le na le fionga ia fa nauti ia o le alo fasino ia tuala tel pope ia ai fa pena fo io se alo fasino I le to malatai I matautu ia lo sina ia fa pe fo le fui fa le salvalasi mo le mamalu le fa tolu mo le vaina le pa ia na ona iona ainga umana alo fo io fasino ia su Thompson mo rato ainga sale la valu ia se sila ia ile tau o tele o tiute mo faiva lo nga pati ai ila tone o tina matu o leva tele no o fo io tama ita imuri tu lo fa fonga le tunu ia le o matu tua o fai ale nei o nanga ma le tua ia Samoa I so se tunu mo so se tafo le langi lo no fai na fate ia o la ufa longo atu le lua nei vai aso o sau wale miss call Savea au te fa longo ma o mata atu ia o polo kalame ma I ma ue pe ana e tele isi polo kalame ai o te maita wina na lo fa manino ina o le tele o mata o polo nofo pogi sa ai le atunu inisi fo yo vaenga le tulafono ai mase na ua e tango fia lolo mata upu lea I le vao uni
ma tangata whai ngā ruenga, o le lei o tangata lo avea ma delicate so uni, o solo malona mawhau e pitia le mata upu lea, o whainga tai nei le vāo tangata whai ngā ruenga, o lo o maia i le whaawai taimi, ia ma pūlenga o ngā ruenga, a company o lo iai i New Zealand ma Australia. Lala leana tuli mai pea, sa ia o lawai na o manatu, e mānei a tele le whasoa. Ma lau wawa e tu fo i lana tāpenanga, ia wai lua alo ta maitai, o lo ia uma ta maitai, o whanau ale tina nei. Ia, lala fo i la le te whaafonga tu e ata mai le tina. Le fionga au tu malfata, ia po le fionga fo i a fotino, po le fionga fo i de le tasi, po le fionga fo i le whale nauti. Ia, ia, anga leile tua mwhaamanuia i lau fionga le tamaitai. Ia, o atu i lewa i aso ua maua fo i se malosi ma se avanoa tāte toe a whetapa i ai, ia ma whaasoa fo i lo tātu utunu i mata upuonga onga nei. Ia whaamanuia le tua, manuia fo le sampati le asoa taiao i lau fionga whalenauti. No fortutasi ma fau ia o hani lava o sin uale ai ma sei si so ia sei e fai mai pena o ita e a pelea ina nei o umawalu di e yo ma faufauna lotino malo uloto wana my darling, you're the one, the only one. My Tanoa Samoa was Silvio. Aiulo mata ia suma Aukele e o elaba Yuma faufaua Leo malu to feel follow Lola Lele dia Eiko se la moto Lotino malo uloto Wana my darling, you're the one, the only one. My Tanoa Samoa will see me Fatuma Ilingalo
Ana e loina o uma faufau le alofa dia mopoi ele uma Lotino maloto wana oe my darling you're the one the only one my Sole. Mahiri longal ben. Angale ayeri le radio Samoa ile isi le mer. Radio Samoa. Taslima Ava Tomu. Amo. Salona si ufofonga
si ufafonga i talinga. E fai fo'i ole nā, ole nei. Sole masai una manu malelei. Mali e lolo tope ai ai se masei. E fai fo'i ole nā, ole nei. Ua mawhai nei e mātua mai lātou o lo tausia nei whānau iti, mai le 5 i le 10 tasi tausanga o na avatu mo le whaia o lātou tuipui pui mo le COVID-19 iwa. O lo o maua whaamatalanga au ili ili, e le upenga o whaamatalanga le bookmyvaccine.nz po o le vili i le laina o telefoni whaapitoa o le soifua maloloina mo le COVID i le o valu se lau lua valu lua iwa lua onu. If you are new to New Zealand and you feel you are being mistreated at work, Employment New Zealand can help you. No employment contracts, long hours with no breaks are against the law. Everyone has rights and you are important. You can call us and we can support you. Everything you tell us is confidential. Call us on 0800 200 088 or visit employment.govt.nz/migrant exploitation. If you feel la auli sa Vice Michael Jones e whaelo atu le tautua ale Pacific Advanced Secondary School le ua foina tuai vaenga umanei e au noa masitutongi lua tau maftanga i le aso maua fua le seti o fuaonga maua fua mea onga tui ai computers e whaonga i le aonga Pacific Advanced Secondary School Valua Atkinson Avenue i Otahu telefoni o valuselau valu o fitulua fitu o valuselau valu o fitulua fitu. If you test positive for COVID-19, register your result at mycovidrecord.nz. You'll then receive a text with some instructions to make sure you get the health and welfare support you need. Registering also helps with contact tracing. You and your household will need to isolate for 10 days. People in your household need to get tested on day 3 and day 10, or if they develop any symptoms. For more information, visit covid19.govt.nz/positive. Ainga Samoa, sa whainga tale pui pui ngā o tātou ainga i le tausanga o tuanai. A o se tasile nei o siaki e pui pui ai o tātou tangata o le siaki o le kānesa o le manawa. E le eise totongi e na o le 5 minute e whai ai e whai lava e oi lo fale. E mawhai e le siaki le nei o na maua mai loa le kānesa ai le whaatupula ia mai mawhai o na whaasao ai le soifua. A whai e eni tangata i le vao le ono sepulu le fitu su whātau sanga i le tauainga wala o mai le ovaru se lau iwa lua wha whātolu lua. Petanga i ane i le timetoscreen.nz. Olo e whaafonga le tautua mo oe le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, sifulima i watolu a mo i Aukelani. So e momori atu le whaafteitele i le fionga a whale naonti. Ia po le fionga foi ali tasi, ia le asa au tau whaafonga o maa talanoa ma whaasoa tuai i le tūlanga o ngā ruenga. Mai seo le whasoani e mwhai o na whaatino mō tātou tangata i Australia. Ai mutila fo ia i la tau o le malanga atu i mata upunde o ngā ruenga whaavai teimi. O le fionga a whale naonti. Ia po le fionga fo ia auto ma le whata. O ia lea, o le alo whaasino i le fionga i a sala misi pope. Lena, o toi whaasa o atu mo le sila fia e le mamalu o le tātou. Tunu, pue maua mai, ia matulu te tau mai atoro i maua, ia seisi fo ia avano i le vai aso fo. O le ama whai o na toi whaatala noi nai, fo ia le fionga e whalinaoti. Carol Sua. I nisi fo i mata upu ta ua tele. Mole no fo sila fia le tātou tunu. O na o mai lea i le mata upu lea. Sa u tau talangia i nai aso ua tuana i atu. E winga i se tusi. Ma o le tusi le dana 2 years te mai tai. Sa vea ma te utupe ale mafutanga le fast i le taimi o lātou whaalawi loa. Ia ma lātou sa ili ngā se leni foi. O le sa vea ma te utupe. O te le toi tau whailo le ingoa le nāta mai tai. Ai i lau tala no atu i le taimi ua sola. E le anga e tā ua le whai o lo leo i te tonu i. Le anga sa vea masui te fono
o le mafutanga le nā le whātua i le tua Samoa ua tasi. Male fofonga whetalai o le mafutanga. Mena e tauna manino le iai. E le tei o tala noa i le mataupu lea. Leanga o au sa loto lo tō iai i to tonu i. Masa iai fo i le tūlanga o le soa lau pui le ina o le mataupu. Ma fofo ala mea ai le mataupu lea. Ma e tauna nofo sila fia le iai. E i la tau nei. O le mafuanga lao lo utala noa i le mataupu lea. Ona iei tangata sa lafo iai le tusi, le imeli. Mō la tau lava fofonga e mata mai moa iai. Ona watu iai le whātua tuanga. Mō ina i la toi lava. Ai le itu ina tu iai se whaatanganga. La tau te share ai le nā tusi. E le ta ua fo ilani ngō na tangata na share ina le tusi. Le ai. E loa e le tangata la tau ia po o ai na lofo ia ma share le tusi. Ai le o le winga le nā o le langona. Ona o tātou sori e le tu la fono o le Privacy Act a whewha sa lau iwa sifulma le tolu leana toi tau tau wina le luafe lua sifulu. O le mafuanga e lei tu i nātu se whaatananga i a te oe e te nofo ai. Ia, ma share le nā i meli. O lo manino le lei lalo. Emails are protected by the copyright law. And if you post, or if you forward, or publish without the consent and the original author's permission, that is an infringement and a breach of the copyright law. And the mafua na whai mea ne o le Privacy Act na ia pui le tangata, pui a fōi ma le whaamtalanga na ia tui nātu i se tangata, ma lona whaatua tuanga, o le a le whaalau te leina, pe whaasila, whaalaua i tele le lalurangi, le nā imeli. Nā o oe lava wa tui nātu i ai, le nā awanoa, e te mai moai ma e sila i ai. Se vanga nā la wa e mana o. I se whaatananga e whaatino ai lo nofo matufala i meli, pe whaalawi loa i le raroi. Ana e taulea na e whasili i tangata, ma whaangal nā no whaamāmalama tuai i a te oe. Le mata upu i le tūla whono le Privacy Act. I oi. Ai le i whaapea o se sā ngole i se mea. E te tauna o sa ngole le mea lea. Aisea, leanga o mata upu whaalo toi whale patino i le pati whai ale fast. Nothing to do mo seisia pati po seisia tangata. O mea ia e teu le lo toi whale. Ele o se mea le malo, leanga ele i tū malo. Le fast in le nawa i tau. Mera e tau na manino iai. Ai whai atu ai tau wō whio so i le meo le vālea tele ma tau langa isi pāu ma isi la pisi. Na pāu wale nā le vāengo le tūla whono e wha manino. Le la ua uma. Ua uma na wha manino. Ua teu fo i le loto i whale. E le ai seisi mea le atoi langa ai. Na pāu le mafu anga le no tau toi la ngā pēa. Ua mai tau wina ai. Ma ua tilo fia ai o tau tangata. I ai le mafua anga le anga. Ina ia faa le anga stangata. Ma faa le anga ni maftanga. Ua se e luma lo lato sa. Ua tia i le lo. I le matafanga. Ia le imeli le na. Wauma. Le o to iai se me. Ma ima wele taimi. E le to i fia tali mai iai la auli. E le to i fia tali mai iai. Le sao faa pito po tai. O le pati faa upufai. Ua tū mālo ma ua se le sā. Ia na nala. Au tō whanongolongo atuala o la langa mai pēa, ma mai pēa ni tangata. O no tō lole, there is a bad malice intention of why this issue should be resurfaced and resurfaced again and again and again. Why? What for? It's done and over with. Let
The dead horse rest in peace. The purpose, it was for your eyes only. Do not share without consent or the author's permission. O le author, o le tangata tu stala. O le author la, o le tangata o na ia le emaili na tu sia le tu si ma le emaili na a whaila ele i eisa na whaatangang. Ele te taula na whai sa utala no atu le tamaitai. Ma o te loa fōi o le whaavaele na e tau ena uma le tala no ina o le mata upule nei. Na sauno mai le tamaitai wa fiu e fsuota i atu ia te utou ma utou por kalame. I au se talia. Ina ia alofangia na te le i whaatanga ina o tau te lotea ma tala no ina lana tusi. Ma lana i meri. Ua uma ona suala upule ma ua le lea i le matangi. Ma whaapea tuai. Ave ese ma tuu i lalo le mata upule na te le toi fia whaalongo o tau tala no ina. Leanga na te le i whaatonuina o tau. Ma whaatanga ina o tau whaale tu la whono e whai. Ala ua whai ai lo tau a loto fefete, loto fia marorosi. E whaatino ma lote i fua. Yeah, there you go. Ioe. Pela. Kake maa i ngi mea. A olo tau whaasao atu. Le ala le na, le anga o au sa sui te whono. Ma vea fōi ma whawhonga whetalai o le whono lea. Ua uma ona teu mea. Ni tau iei nisi vaenga e toi la ngāo ia ma taupu. Lo ua manuia le sa wholau le malo. Yeah, end of the story le nā ma taupu. Ao la tātou o e so e le avanoa. Tātou te tala noa tuai. Ia mala upa anga tau tino le nā. Le sui o le Radio Samoa ia pia. Le tamaitai a Josefina Maina Mai. Ioe. Tulanga na le a se e iei pe a fōi mai ia le tātou talanoanga. Pe a fōi mai na ia tātou whaasirisilanga nei. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Oh
There's your picture by the bed. I'm gonna leave it where it is. 'Cause if I tear it up tonight, my heart will know. But something ain't right between me and you. I'm gonna lie here in the dark and pretend you're in my arms. And if I could keep from crying out your name, my heart will think you're here beside me. Things are still the same. My mind know it's over, but how do I break it to my heart? And if I laid it down easy, it'll still be torn apart. And if I tell you the truth, then the pain is gonna stop.
break it to my heart? When I saw him by your side, I guess it opened up my eyes, and my ears could finally hear you sob goodbye. My heart still said I'm loving you tonight, and for the rest of its life. My mind know it's over. How do I break it to my heart? And if I laid it down easy, it'll still be torn apart. And if I tell you the truth, then the pain is surely start. My mind know it's over. How do I break it to my heart? There's your picture by the bed. I'm gonna leave it where it is, 'cause if I tear it up tonight, my heart will know. But something ain't right between me and you. I'm gonna lie here in the dark and pretend you're in my arms. And if I could keep from crying out your name, my heart will think you're here beside me. Things are still the same. My mind know it's over, but how do I break it to my heart? And if I let it down easy, it'll still be torn apart. And if I tell you the truth, then the pain will surely start. My mind know it's over. How do I break it to my heart? How do I break it to my heart?
lo e whafonga pe le tūtua ma oil si whafonga o wha Samoa, le Radio Samoa, sulima I watonu wa moe au kilani I New Zealand ei. O whawhiawhianga sui whiloi o le nei fo iau auri o le aso tōna I ma le proklami Savea mo le Tanoa Ava e te maua I le sao. Ia, whatasi ei manisi o vivi inga o le atua mai le au whaipese le mātou nuu I vaiala e whakasā ea ma le au whaipese le au televou. Ina ua luas fulu ma le 5 minute o le ua te aile tu la e tolu. Ia e maua lo foi ma le avanoa. Ia e fsota I ei ma le tua fine ia po le fine tua foi. O le sui le nao le tātou Radio Samoa ia pia. O mata o 5 o vae. Ia matalinga o le ngā ruenga taulongolongo. Ia awa lava tala mo le nofo sila fia. O lo tātou tunuu. O lo alalam papa au I tunuu I fafo. Josefina Maina Vai. Fatalo fatu male nganga whaalano. Ia, ma lofo soi fua maduia, whaaftai le lava papale male ono sai le tā ngā ruenga I le nei fo I vaenga le aso. Ma lo le soifua Savea pesta, aftai fo I mo le amanua o mwhai ona mawata se whamtalanga mai se tātou atunu. Ia, e me se fo se whapoponga mo le Tanoa Ava le nei fo I astona I matango fie, tātou au le alofu mleanga leo le atua. Ma lo Samoa le soifua manuia, ma lo fai malanga ia o koi kiki foi uma foi maki ia tātou anga ia te foi le ia apelila ia le fai kirisi masi lo foi Nā dia lewa ia o le ua ava mua le atua I le tai au le tāporo kalambe le so ia ai sa au no folofo lava mwhatali tali se ia ma ai a foi nai au tāpenanga mo le sapati le aso a tai au ia o na tā fasila fai foi lea e se I whafonga le atunu ai se I fofola le fala I mea lo o tula I mai tonu o Samoa o mea lelei, o mea whaale lelei, ia, o mea sa tutupu, o mea olo ole a ono tutupu, ma mea ua umana tutupu. Ia, manisi mea o valo ia e ono tutupu lumanai, ma lona ngā lua le neiva yaso, ta amata mai I le whasifo lea na whainei. Ia, pa ole I fonga lea I tūlanga masani o le tātou tūmaleanga I whanua. Pe a o ina ua sala, ia pa ua whaiafo I se soli se tula fono onga. Lea na whasifo I nei lea fio anga o tafa. I lea fio anga o le fionga I le sao whapito ma le inga sa le valasi I loto whanga. Se I sao noa I le ano whale ma le mafo anga o le whasifo ma le I fonga lea whamule mo lea maina. ia whaftai lava mo le manoa Savea o lea ma ua atu I lunga o le o nisi o whaasalaunga e mese lava ia le ofisa o le tātou pepa le talamua. Ia, o lea au mai ai lunga ia le live o le ifunga le tai au ana le ila. O le tūlanga lava ia e pe o na sila fia le tātou atunu. Ia le whalavelave le na tupu le asa o le vai aso le nei. Le asa le na amatai le vai aso le nei. Ia le sa tupu ai se whalavelave mai tuai tawhatafa I whale alili. Ia, o lo o a fia ai. Ia, mani ali I mai loto whanga. Ua maliwa I le to atas. Ia awa mo lia le 5 futasi tausanga o le tama. Ia ona o le pao o manu atunga ma le molianga o le fasio tangata. Ia o lo o maa salomia ai. Ona o le maliwa I o se tangata e tu sai o le whalavlavi. Pe ona sila fia sa whao ina atu inisi o tātou tala. Ia o ila tou. Ia o le taavale sa whapena ona o inu ngā ava. I le aso sa mai lava I le awa uli o le asto nai. Se I tau mai le aso sa. Ia o lea na tupu ele whalavlawe ina ua a nga I atu ma ua pisa o ila atou nei na nga I atu tāwale. Ia I tafa. Ia le mafua ai le whalavlawe lea. Ona ua tau ai fo ile tāwale. Ia le ngata I lea. Ia peiwa ona o ane lea li iwa mōlia nei. Ia e whai I le au vaenga I na pisa o e tu I lalo la au ma au le pisa o le sa. Ia e peo I na whaangau le mali e le au ona u whaasua a vātele. O le tusala o le tā o mai le tai au nei. O le maa ua atu I whaasala launga. Ia le tūlanga na ia le I fonga lea. O le I tū maa lo whale alili. Le nau o atu ia mawhaatali mai fo ile a fio atu o le fionga I le sao whapito. Ia po o le tamaita I pā le mia I loto whanga. E tā lia le I fonga lea. Mantua fo Savea. O se tū maseanga matango fia le tātou atunu. O le alawa fo I le molianga o le whasiotangata ma le onga o le solitu la fono. O I le whakua maufo I pālangi ia matangata e mai mo mai whafo. I le matautia o le tū ma le anga nuu a Samoa. I le tūlanga o le ifonga. Ia e pēla wa fo I la o na afia ia le
le tama mai tafatafa ia wa ye le manatu le tu malo falali se yo ane e fai se patu senga se fa mawala longa ia le ma fuai le fonga e te telefoni tupe na ma wel tai au nei tu inatu le ngata ile tatala le tonga tata watu nu le i Samoa ia a ua fapena foi na tu inatu le se fulu afeta la ia mo le ainga lava olo o ia ile maliu le terminate le na afia falamlabe le ngata ile ia oniso se le ni tu inatu le nuu ma le fio anga o loto fanga e pe ona ia ia le la tau fo i fa mawala longa i le tai au nei Savea. Savea ele o ma watu la o fionga fa mo le la Whaftai le la ua lua i nei i fonga ma whaasifo wa tātala noa nei i ai. O leisi i fonga lea sa whaatino i le vaenga i le whalwhasto. Whasto tai ono stasi fo i sa upulanga i le maloma le fionga le tamaita i pāle mia. A le fo uto i tupu le mea lea, ai whai fo i o le mea lava e tula i mai i lea fionga wale i tu malo le fionga le sa whaapito ma la insa le valasi. Lea la na whaatino le tai au peo na e sa noa ma moli mau i ai. Wa toi whamanatu mai la i a te au le tau wa te leo tū manga i whanua le tātou tunu. Ai aua ne i whaoa ai le tā i le whaatino i na pea o tiute ma le matafa i oi o le whaamsinonga i le whaau au pea o lana su enga wha le tūla fono o le sa o le nā. Ia, awa foi ele tau fia ele foi pe o molianga le tu ina tu mau ia mamolianga il fa masinonga ina ia fatino lava le tulanga le tula fono o soli pa wal tulanga Savea e tilo ia il fa masinonga ia o mele le tu ina tu le reportify ina o le a file fa salanga le pangta tulanga ia tu ina tu ai ia e ta uai o le asa ifo le ainga o le fioanga ia tu sai o le fa alo fa Samoa ina ia mangalo le pangta ai le ave se ai le fai o le fa ai unga lava ia ale fa masinonga e tu sai o le tula fono o soli Mali lava. Ta ua tele vaenga ia wa manatua sa e fisiringia o feo mede ia ta ua i lesi ta whaatale noanga. I mea nei o le whaalelei ma soala upule i le vā no nofo whaalea nganu, whaalea tunu. E whai uma mea na a wai amana ia e le whaamsinonga. E ta ua i lalo mitigating factors ia pe o le vaenga lea o le whaasifo o ta ua i le tula fono o le restorative justice. E sanga i ai e na whaatupuina o le whaalavelave. Ia po ni o lato sui. Ma sui o a inga o e na tupu ai le whaalavelave. E le consideration la ma le recognition ale whamsinonga. O i e tau ai vaenga nei e whaitau mai lea o le lato whaasalanga. Ina ia tau pa uane i lalo mai le mele amatai ia le tongi sala e tau le starting point. O le whaasolo mai le ina o le wha tu umali ina o le whaasalanga sa o lava ina tau i le meolo o finangalo ia le whaamsinonga ua tala whea ngai whaatasi ei manisi whaamsinonga whapenei sa whaia i le lumana i le taimi ua tuanai e tala whiunga le lei o lato mta upu whapea mata oto i le langotongu e tas. Ia, au te lo se tulanga le lei le nā ma whaaftaia ua whiosios iai le tulanga o le whaalo whani i le vāo nuu mawhianga. Ia, e maise. E tausi pēr le vāno nofo i lo tātou wanga nuu ma le anga i whanua. Ia ai wha wau pēr ia le tulanga o le tula fono mauna ia inga o le tula fono. O le ase a o onga le lei o lo o maua mai i le vālea i lau vava i atu a maina i mei o lo tula i mai. Na paula wale tulanga o tiltilo wia iai i le tulanga le wai peo na e saunoa pesta Savea i le tulanga foi lele
ele ave se fai unga whamasinonga, pe tai o mitigating factors ia au whaina fai unga, e to ese mai tau sanga e pole sefulu tau sanga, to ese mai lava ona tūlanga ia sa whatino. Ai le tūlanga lava ia o le whawhile mu wina o fio anga wa Savea ele longo maa lie foi, ia fio anga, ma se a inga, le mea watupu iso lātou tangata. O I le fo ai, e popo ai, I whale ia manu. Na ia awana I eise me langalanga, awa eisi nuu maisi a fio anga ma a inga foi. E pa ia lo le tino. Ia, ele mawhai na tau nofo to ateli. O le whaafea lo whaninga la o tupulanga wai, o le teiminei o le bao nuu I le nuu. Tūmalo I le tūmalo. Ia, o le afe lama tai le tele I tūlanga o whaalaulawi whapea. Pe lama e lesi, o tangata ia mai tō tino le o tupu le whaalaulawi, ma le o mōlia. E tūlanga na e iai nisi o mata upu. Le ma na iai le tū ma le anga le ala tata o tunu. Ina ia awane wai o apuloa I kua ia koi inga, whakongu loa ia, a inga manu. Awane iai se mea to pa o, awane iai se mea to ia whialo whani ma ua wha lei, wa uma o na whaile I funga. O le tūtasi le tūlanga le lei, e tūlai mai le tatou I funga wha Samoa. Lona lua, e le mawhai ana we se le tatou tūman tatou wanga o le, e lo tatou ai fo, e le wha kerisiano I tutonu. O lo au mai e le wha mangalonga, e ui lava o lo wha tino lava le wha masinonga, e ala o le tūla fono o le whasalanga. Peita, yo I ua mawhai ai, o na wha awhialo whani o tatou tangata e ala, I le ifo mai wai loa se, ma le wha mangalo atu, e tala pia unga le lei, maa onga tuspa I e peon tatou wa o ina fo. Alo whaftai, ana ia le whaangolongo atu I lau whasoa le tūlanga lea. Wa o le upu sao lava e ta oto le lei malangu tonu I le tuainga mele na tulai mai nei. I le whaasifo male I fonga le na whai nei. O le ili ai a Samoa e le uma. Wa o le mea lea e whelama tai ona pe a masaa le toto, o le tauia o le toto. O le upu le na, o le ili ai a le atunu. E o le mea toi tupu foi. Mai te tau o na whamangalo le toto le tangata ua masa. O na whapena lea o na iai se tali tonunga whakerisiano le na ua mangalo. Ai tu upea e le whamsinonga wha le ralolangi nei. Nā te whaia lana whai unga. Ia malana pule I tula fono wha solinga tula fono. Whaftai mo le amana ia fo I male turi mata ia o le nā fo I case ia ai maisela. O le toi fo I mai I le amatanga ma le o ngā tutonu ngā le mu na fitoi tonu ia le kamare o rover le mai le fo I le o ma le kama fo I le o ori whisky wa e tatau na ia fianga o mea nei na mafu ai mea nei I le vai le tunu Ia o le whapea mai le minsta ia o lo iai ma va ia ava malos o ava malo si mai tono tata o tunu lo ye tono le spili le ele tawana whaonga ina iai umalava peita iane e mawhaina control e isi o lo ye la tau le pe fua ta tau le iai ia le amount te wina I te tono le ava ia o isi ia wanga le mayanga le sui ai vai o ke le akule volume le whaonga ai le ia lai o na whaina o tatu tangata ma tilo lo iai le tūlanga lea pe o nā loa ia wa ese mafaufaunga wa ia Savea e ma na ia le mele wa tau ia pe ona e sau no foi ile tūlanga o le whamangalo wa ia tangata e whai mai e whamangalo mai le ifunga pa pe ai longa e toi ave ile tūla fono o le tūlanga tonu e sa wa ia ile whamangalonga e ile tūlanga foi lele o le launga tasio tangata uma ma le avoid o le toi tupu pea o le tu ai ngā soli ngā tūla fono lea e au ai ona whai le whai unga le whamasinonga I le mea tau ona iai. Ia le nā, mana ia, whafunga fo I le tātou tunu ua tusa ma lea mata upu. Tā se e mai I whamai e vave lata mai ne ia sisi case fau le COVID-19 ua e whafunga e malipotia mai na? Ia, e le lewa ne ia palasi mai le pepa o whamtalanga mai le official committee o whanavlawe tūwhafo se I le New York. Ia, olo ua tā uai. O le uma I o aso I ono, ia le la ua maua I loa le isi le case wha upopo, o le tangata whai ngā luenga la,
tangata sa whainga luenga le malaiva alele. Ia o ia sa whaatautai ale siaki ina o tangata ia na ngai mai o le pasese le na taunu mai le asono, le asa lea na mawai atu nei. Ia lea la ua o le lona ono ai le nei o asu. A le whatoa lia e ailoa unga o le whaamai i tangata lea whainga luenga. A whatutu satu la mantua. E to a wha lea na maua i le aso alvai aso nei, Savea? Yeah. Ia, ma le to a walu mua mua. Lona winga se fululua. Pa popola e maletasi lea. Pe asa o le tawhaitau. Lona winga wa se fulu tolu cases. La i te tono le isolation. I le taimi le nei i ulu matotua. I le tātou whale mai. Ia, ai o lo o tau mai. Ia, ele ai ani a unga o le wha mai o iai. O le sui foi lea po o le tangata whainga luenga lea. O lo la vea i lalo le se lau lua se fulu fitu tangata whainga luenga. Sa wha o ngā ina i le asale le malaiva ale le whaleolo. Ina watau nu umai le pasese lea. Peta ia ne sa abatu i quarantine sites. E whanofo e se ai la tau. Lea lawa testa ku i le lona tolu o ana suenga. Ai maua i loa. O positive. Lona winga la. E ale tūlanga foi nale. E whaono iai foi nisi o mai ai o le pasese lava ia na lata tele tangata le wafia mai le frontline worker. Ia. Ai tātou tele i loa le mea nā wā le whe mō wā ia ngā le wha mai i le taimi nei. Ia pei o le lona tolu lona wha o suenga. Ia whato a lia e ai e positive ia le tangata le COVID. Ai o lona winga ele o se mata upo e ono wha papole ai foi mba tu o le whe o le tunu u foi le panic mode. Ia au lo o control le lei mba pulea i le turanga le lei o le wha mai ma le pepesi tua. Ia, le ai se tūlanga i whapole nai o lo tu ina mai ia le whamtalanga mai le New York. O lo o soifua malo lo ina le lei pia tangata umai e o i tangata mua ina isolate. Lai le whale mai le taimi nei. E le ai masaisi o wa ai aini a unga o le wha mai. Na pau a le tūlanga ia o le tilo le lei i le tūlanga foi le toisi aki pia tangata i e quarantine sites. Lea taimi ma lea taimi ina ia mautinoa. E wane i se misi ne te iwa pipisi o tua i e tato community ma lea tunu. E mese me pole ai o la e whanofo e sea tangata nei o lo o a whaina i le taimi nei. Ia e peia o na tu ina mai i la asanga wai ai al tato wa tunu i nei Savea. I le awhionga al tamai pale mia. Ia o la asanga ai o lo o wha pena o na lima ina ai a ngā luenga ale New York. Ia e fua i le taimi e lockdown. Ia ma le taimi tala whea ngai foi lea e tapuni e le tātou atunu. Ia ma le taimi foi lea o la ai saunga le mu e ui o lo i ei tangata o lo maua ai ia o lo test positive. Ia o la e nofo ai tono o nofo anga o lo nofo e se ai. Au te whaalongolonga atu le saunanga fo i ala te maitai pārmia lau tō whaatalatalanga walau tūstala e fōringa ma lai so longa le lei lava ma ua tō tele fo i la tō ua umana whai ia tui pui alona lua. A o lea o le a wha ngā solo atu i le tui, il vaso le nei e wha ngā solo i le tui a New Zealand i le 5 tausanga ana i le sifulu ma le tas e ei se tūlanga o walo i ai se isi teimi le lumana i pe lata mai fuafuanga Samoa la vai mo le tātou malo ma le New York ma le awhionga i le tumaitai pāramia. Savea o le whanga solo le tātou tuina mo whanau 5 tausanga. I le sifulu tasi. Wa atoa nei le vai aso, le sa fio le fionga le tamaitai pāramia. Tala loa ia i le onga atulanga lua le malo i tanu ngā manono ia maisi a fio anga. Ia le sa fio i le fionga le tamaitai pāramia. E o whaeloa mai fo i le tātou fontangana, pas fun mon tupu afe tui o tamaitia 5 i le sfutas tausanga e te tau o na whaia. Lono winga, ia o le taimi nei, ia e siria ma le afe ia tamaiti laua wa tui le taimi nei, alo whanga salo e fo i vai asol nei. Ale maa nei ala le tui ale va enga lia. Ile e tame whainale, e tui nei saule no fonofo isi a tamaiti na le tasi ale, le aso e sawe no folfale. To e anga ia e maa lolosi ana i whanau e le ise me o tupu ai. E le tā wotele le nā. Ioi, pa ula e tā wa o New Zealand, le whatu a mata le vai aso le nei le. Ioi. Ia o tātou la le wad. O le whanga soloa. Ia o lo ofiso soani foi le ofiso piskoa. Il tātou atunu. Ofiso pisko. O le wha so soani na ia o ngā foi e ave e whanau.
ia e tui ia o inala le avatu fo ele so soani pa tau tainga o tui o whanau whangasolonga o whanau i patinonga o lato tui ia e mana ia la matau lewa matau mua e ra foi nei o le tūlanga le pe foi ana whaapea mai ele saunanga le fionga tamai tai pale mia o le tūlanga foi lea wa lai o na tilo le tātou kapeneta ma le whainga malo i le whaono te tala o tātou whaitatoa i whawhoi o tātou tangata i le tātou sisingafua pe whapea o ati e le tātou tuto tasi ia a olo tu ina atu na ngalu e ngatele i le ofisa o le komiti o whalaulame tu whawhoi sei la tau te whaia isa i linga o na reporti atu le kapeneta e tu sai o le tūlanga lea i le whaono te tala ma le tapuni ai peo se tātou atu no o lo iai lava i tu o monei mea le mawhauwhaunga pei o le tātala le na māstani Savea ola whaatasi ma le whaamai ina ia mawhai o na tātou tali atu pei e ala ia le o le fulu foi le masangi whero alwa ia mai ngula o waiki polo la e kele whang waiki polo ia pia le sa oila le sa unuanga le si o te ba malolo man malolo na whamai poko e ola Poto e ola poto foi oti ai ora te fele oti ai poko e ola la le tūlanga na olo ia tātou night club e anga i o tātou tangata i tā whaonga foi me vanga ma foi si tau tala ile stress la tui o le mafofo i ngā ruenga ma le nei wha mai Savea, o na te tala mai le masina lea. Wale vanga tisko ia kakama o tangawa ia tipi o tangawa ia i whakalapun mele ienge. Ole tulanga nala wa iei. Wa ta tala ia whakalapu. Tapuni le se fululua. Ta tala pale oloa ia vanga nale asasa. E tala le se fululua. Tala le whai le babeao. Na tapuni le iwa ia maketi o ia ma tulanga fo ye au mai ia mea ai fresh ko ye mole fonga tau mafol tata watunu ia na umalola ia le tapuni ia te tala le supermarket ma fale lo laiti se fululua ia e tau le valu le po ia ai ono ai le taia o ia so uma tau le valu le po ole o night clubs ia ole ai e te tala fa solo ato tapuni le tai masan se fululua ia la kifa ko kama ia pia pe ele se kovik ia mali e au le o te whalongo tu fo le langa a mai na wole ka kiri ko ka fo le ia sao do ro fa ya o to ole tu langa fengata ona ole tu langa fo le me sama saniai no fo ne ia fa pia so walu walava si seleni so walu Samoa asil luana iba ya so mai ai malolo mai ia to ya wat ia wala se me fa pena paule me tato talo ai ina ia mafai pa wan tulanga finga ta Savea ona leanga o tulanga folele tilo ai o New Zealand ia ole atunu u mau mea e tele ia fale mai matulanga fa pena resources e mafai ona tali ia tangata mai si ole si tia vave no mere pisi o le wha mai lea. Ia o tātou, pe o tūlanga whengtana, le tilo le tātou malo. Ia wangi o sila le ke wai kupe au, le ka ilua se furu wafe li no mera le aso. Ia, ai fia se lau le tono le whale mai. Ia o le tilo lana se tātou malo, ia i lea wafai ele tonu lea. Se i ole ni o ke, e mai masa ili pe wha a ono mawhai. O na tātou talia le tūlanga lea. Ia o tala tuloa lea o tātou poras, ia mole anga i mai o le tātou atu nuu le se singafua. Ai ale ai, ia o lono winga lai whaile si tonu i tu atu. Ina ia mawhai o na awa i mai langa wa talo sanga whaafia mai ia le malo New Zealand lato hai komisi nei. Ia na wha o fwele talo sanga e tu sai o le Waitangi Day Celebration. Lea na whaia. Ina ia mawhai o na awa i mai ia o lato hierarchy people. Ia po o tangata mawanurunga o le whainga malo New Zealand. Lea ngai taha ua lal tau sanga le nei. O le ono se pulu tau sanga o le whainga pa anga ma le whainga wo al tato malo ma le malo New Zealand. Lea ua ato ai foi. Ma le ono se pulu o talo na tuto tasisi o tato watunu. Ta ua tele a o vai tembi ane o le vevela i ele wha mai.
O mātou la so nafi ma le tau. Nei sifun ma le iwa afe lima se lau tangata. Nei sifui wha mai fau. Ma ua wha mauni ai la le tasi le se lau ma le lima tangata ua maali liu. Talu mai o na pesi ia le wha mai. Ia e tātou te le popole ai. Io e wa o nā nei la o ke waku. Le la wa wha longo mai. Ko kire o le au kāwha whau leo. O nā nei la nai te tala ai ma le pala teiso I o tara. Ka whiwhi de a kumu ingi fo I o. Wa leva na fia sa o loto, wa leva na fia ta whao e le anga foi le meli Savea e moni e moni o le mele o le no fo loka sa le I se ma fau foi le e o se tūlanga stress e le tangata ma o le whaano anu anga sili o tangata matua le mawhai ana no fo I le whale mo le aso ato tangata foi le matani na le oso le tawa le whelwai wa le mawhai na le lockdown foi le nasa whai nei ia e laki ala Samoa e tua whale vai e wala awa kulea inga wala awa kui la o tangata I tato lockdown e ka ke whekau ia kule wala wa sa tatala na ta avale ale media ma tangata ia whai ngā luenga I whiwa e ala kula ka vale ala fai mai le la ala anga ile awala telefona le wa ele ma fai na no fo vale wa masani ile olanga e fewa e o tulanga na e lo fatu ai New Zealand ma Australia ya o isi ka kala ngal fai TikTok kala nga wo ngale fai au baking la ko baking ele me fa ali mai lu al ka fai ngai e fa fi ai me fa le time le no fo lockdown yeah sa le ole creativity le ba fo fa ale lo le mafo faule na o matua loka tono le pui le tangata ia matua onga la ngona ma me o yai tatala no I le tulanga o le lava o mai tawina ia fetusia inga lo fie le tatu o tunu au se tusi fou la lea I le marte watu le asone nafi la tusi tuai le sunga tula e pa au si inga se mai ina ia whaala lave I le tūlanga o le ngāruenga le komiti whaapitoa le pālemena o sila I whono fo ia tonu ma le lātou I longa lo whainei ina ia whaase e tua ngalu ia le teitai whono ia aua pa au muripola ai a fo ie a la umale suenga lea la na tali mai lo I ma le fonga ftalai se sa no I le be fo ringa tu ma tu vai lua I al fonga ftalai I le ila na tusi le ma le tali mai I atu lepo ya sa e fenga tau no le tulanga foi le ma wo po le tusi to ina e sila le sabe pesta ile tali le fonga ftalai ona e no foi lo leina ma e fa winga ina mafu anga o tali na ya ola le tilo ele tus e ma na ia yo tali mai ele fionga le fonga fitalai o me lava nei e tupu awai e ma fai foi ona tupu se me fa pe ba tu se tusi e pe afa ele fina ngalo ai se tanga taile I se mata upu peita o le ana malilia le palemene o tono le palemene na tofi mai ai le komiti lea e sa le ia ila se fuanga foi lele o le ato iei se whaangau le malie le itulea le anga lea na maali lie umal palemene I le aso le komiti na wato lau mai a swafao o ila ato e mai se lava I te fono o le tusi la o whapea mo ngalwenga le komiti la le whaatino nei le taimine I tula fono fo I le o le ilopo le alisa onga malepi onga ole tusi la ole ayo whapea melto ina I sona fina ngalo foi lele atu ngalo I ngalo wenga o mewa uma ona tango fia fo ele fai ngā malo taluai tula fono nei le episai nei ia ale ba tele tali ele fong fetalai ele ayo ngalo wenga le komiti tula fono nei le paya inga I watua ele o lo tea o le au mala uma e o le lua vai tolu lona winga la o le tali le fong fetalai le lua vai lona winga o le na tau mai ele toi ina ele ma fai na fai se me fa pera no inga se vanga na wa to le luo vai to o le palemene su il palemene ia ye foi le tulanga ta le langa na o yai tonu le o le taimina o to tanga tai fa o to la to fa la to fina ngalo I tu sa tu la fono nei na o to au mai le komiti man to fai Savea o fai tonga lona lua to al pasia ai toi avelo I tu ai toi o le komiti toi
toe asa ia nu umai tu malo ina ia mafai na mai fina ngalo le lana life for you ona ma wai fina ngalo le asosialo ia to tele ia o tangata na watu lato fa lato fina ngalo e fa iloa o lato langona i tu la fono ia e tolu pili e tolu Fatasi ai ma fa masino o sa o na Fatasi ai ma fa masino le sa abatu umai o le tulanga la ta ua i le tu cell phone fetalai o le o fa ilo mai e o lono winga ele i malu pui puia ia fina ngalo tangata wa ai o le ta ua le tu cell to ina o le afionga i tai fono o lo fia ngai nei malengalu wenga ia o se tasi sa faali lona fina ngalo ele awai i tu la fono i e tolu sa tu ina tu mo le pasi e ina i le pale mene ile na fo i vai taimi ia a o le fa me le phone fetalai ia o le lape foi la le o le komiti lea o lona winga o le fa ailoa le komiti ia po o ai lava ia fina ngalo le atunu na tu ina tu fa alilo lilo ina ia tilo ia le komiti sanga lulue ile tulanga o tula fono ile to o le tulanga matango fina a o le se upua ile tulanga o lo fa mai le anga va o le tai fono male fa mai ele anga va ia le o mo na tali mai le fonga fetalai ele ai se tulanga fa pe ai o te loina o le si tangata le o fa o mai le tusi o le fa masino fa no maswafa ia awa pa au mulipola alo tafua o lona winga la maina malia la valo finga o la fauna o lona winga a o tau va o fina o se sui tau va le palota ma o ia foi o stangata lau tele ele ia se fai ngā malo ana sau fatu e fai submission i lumo o parmene le ba fu mel tu silto inale o le fina ngalo le tangata lau tele na sa waine ele o le i avea o se fai pule na i mai ai le ta wal tu sile o le sa yelo na fina ngalo o lana submission i te tono tu la fono le langa i te ta wai Savea e fua iai ile tulanga na o ina ia fa masino o fa no masofa le tu sile o te tautala tu ai pea nga utale university o Samoa o tu la fono na abatu mato tilo ai ese lua fe su fikule si amendments lua fe lua se fulu isi lua fe su wiva isi ma kwa pale ilo ala pole ali sa le atonu ala le o tilo ele te foi la fa ali il fina ngalo o awa pa au le taimia ele ia vea o se sui fai pule ele ia vea o se sui fonga fetalai mai le parliament ya ele itai o le safa ali ele no fina ngalo ya la submission ya ale wa pe ya liki mai ai fa fo i le tusel to ina ya le la o tali mai ele fon fetala i le tula la le mena le fai ai se me fa pena a o le isi i ngase mai ia malongo ia le tai le sui tai ma le pati e winga i ni swinga nei mani me i lona mafau ale o fa nga solo ia le tele o su ngal committee toi fo mai ale fa to a vatul mele ioi o yai lava fo isu fai pule o le tu wangai sa tawana fa o pe ye lona fanonga lia fanu o te lo se manu e tu la ise tasio o su fai pule le taimi e fa leo lona langona lea ia e peitai ia o leo e fai o le tautua upenga mai ua alule koi kiki umal se so engal committee pe al taimi nei ia ai ole watu fata wa aina i foi tangata lo tu la i mai ile tulanga o le taifono ia ai ele o le tilo na le parliament ma ila to o lo filfilia ia tulanga umai ai mai se ia ole ngal wenga la fe ngai nei ma ila to ia malo o te tilo tu male fa no tele mai ele amatanga mai ele amatanga le fetena inga le lo fa nei ele ngata fo ila ile va o le fionga ile fong te lai male te tai o le tua ngai a o le lava e toia ngai uma i fa msidonga i pili nei e tolu mana vava ia tu isi notes na fai a mata mai lava le taimi na ua tofi le malo ma le minsta se yo o mai na ua whaafeilo e le minsta o le matanga luenga o whaamsinonga i alana au whainga luenga e le o mai iai le palestine o
Whanua masuafa. Lua, le fautua ina fo'i nisi o whaamasino e o mai. Tau fia ma le au whainga luenga ale te mai tai minsta o mai. Ai mafua mai pili nei e tolu ma mea nei leo mai leo mo toi lote foi. Toi o mai ia i mea nei. Au te tali tonu te ofo foi au se minsta a lava lona pale malona ono sai. I tū langa oleva ai lava o langa o lona tiu te lava malona tawhai oi. E leo whape o sopo loa le pule i leisi tū o le whamsinonga a langa o le aufwhainga luenga. Le aufwhainga luenga le minsta e sa oa o leo te tala noa toi. Administration Services o mea umana patino le minsta. Savea o le mata upu lea. Pei ona e whafunga fo i le saunoanga le fionga le tamaitai pāle mia. I lana press conference. Lea sa tau mawhai e whaamala malama mai le tū lea. Ai ia po lenga i le tū lea Savea. Ona o lea o le mata upu tonu ale te saunoi. O la wata atia i le whamasinonga le teminei. Ma ua whaasa fo i ka ua. Ma loka mai i ka ua. Ona tātau te tala i le mata upu lea. Ai tau se taimi Savea o la so... Pei o la so ngafua le la... Patino ina ilfa masinonga o mta upulea ia ona ele tasi se tang o fa wat ai ona ole tulanga le administration ia ono o fito tonu lava le temine mal fa masinonga o mta upulea ta fa se ese malie lo pinanga le stau se taimi ona ta tala no le ia malama le ia mamalie fo lo pinanga o a lo te mta upulea e alu se skai ai no lava e vere kaunga fai se lo mo ku mea nga ala e fai yo ai tanga fai ai fia tanga fai ai fia e oi la na au te talo fo ia awa o le o se la fia le nei le tu wa alu nei vai aso ma to lo te le mata upu ma fa pena fo i malu nga mala lo ai pe ai se lava ale tanto nunga le na le to tele pe se ngalo nimo po se ngalo sio a o le tūlanga o le au mai ai o vaenga na o le tūlafono te whaatonu tonu o le tūlafono whaatonu tonu ina i mwhau le whaamalo si ai ma whaatino ngā luenga a le tūlafono whaavae ia po se ngalo nimo po se ngalo sio po o se talitonunga au o le popole iai tātou te toe manu malo le whainga palo tātou fo i mai ia na teu malia tualeo le ala o ia pisa mai e se fe au se si toi fe mai o le auto tu malo le chapipi de power ato ma le malo si angale na ai pangale e le fina ngalo le na o le tunu u male atua e ta wala mai ile palota ile asoiva o aperila ya sa o le leila sa noanga wa e pe o le tusiava ia ale fionga tama ita minsta ya o se tu wala lo foi le leona o le e pendle investigation ale parliament committee al parliament ya o le la womani no atu e o ala to finga ele ai masame na au mai le afe was la voltas ya nga mai le lo afe was furu le na tai fausia ai o le tulanga tato manino le ai o tulanga i mata upuna le wa mai ne famasino nga le afa mala le mai ya ai sa le lava la u sa noanga o le fate ia uma ila tau na ofisile te FMI o le asa ia i lava ia tūlanga na whai ai sa ia ia la tau talanoanga sa talanoa ina le parlimene ia ka ilo o le whai mātou te manatu mātou na le komiti ale na ngai toia ngai tua le sa au isi ale tūlanga la ia le mele le debating le parlimene lo tanunga le mea sa o titilo mo whanonglong whai au iai ia wa la fo atu le avenga i le fionga ia au apa au malona auva ia masalo le fonutanga o le asone ia le au mai ese tali pe ai le tūlanga lea ia pe tatou tali atu ase i olfai ungol tausang ono le mta upu le la tawalunga i le tatala i le asole nei o na ua avatu e le loia le fionga le fonga fitalai e se finaunga fo e le tala whea ngai malana mata upu o le fonga fitalai mata maitai e to olua. Ai pe e mafuli lana finaunga i le mata upu a to matanora. Le lai manino ala le saunanga whaamsino la tau i a whai ua le oto yeise le mautonu le mele a lono winga e te tau lavo le whaatino le wha tautonga o te maitai fo lea. Ai, no famo te mawha faulisia sol tātala noanga.
Ile mele o le unfair and injustice, ile whainga whaavai o sui tau wā I to tonu o se pati whaavai I se I tumalo. Mos whatita inga tonu ala le tātou wok mai nei ai. E tasi ia le sui tau wā ta mai taina, ai pe to 5 sui o le HIPP. O le formula la lea ma le calculation nila o whaonga nei. O lo whaonga ai le pasene e a fia, a tangata umane I e to a wha, tangata I o mai le pati e tasi. O le a pa u mawa lalo ai I nā le pasene o tangata pa lota na maua e le sui ta mai ta I e to tasi. O tau maua mai le nele u te whaitau leo te abatuai. Lala na, masalo ai e te tauna toi hau talu fo I le whaavai o le mata upulea. Ai toi fo I la I le merana tātala nuai. O lo lai tau wā mai lava lai le marosi anga whaata matane whaa matai ta mai tai. O lo foi lai whailau tau campaign le turang. Au nei toi whaalango lango se si I se pasene po se mea whaapena se I vanga nā. Fua pasene ale te mai tai la lea e tō tasi I le pasene mawalunga ale sui lea na manu malo mai I to tonu o le tu malo. O e whaitau le mele te loto. Ia, sa lele lava lau sau noanga wa foi le stanga tana o whaitau ai paro tana sa o ye uta. Mo le au mai o le tatou tala. Na o whai mua muala uia tala tu lo whafonga mai le tatou atunu. E unfair tele le formula. E unfair tele. Wa la le tiltilo. E ia isi a fio anga. E lua e sui tau wa mai tasi tamaitai. Tasi le ali. O isi a fio anga. E tasi tamaitai. O isi tu malo. Tasi tamaitai. Fa sui la ye tonu ina. E mantua o le vai inga. O pa alota tangata e maua. O lona winga. Ele o tala fea ngai le formula. I lau lala ngona o te au atu le mea na e te fina ngalo I Savea. Tato to e fo ia ele fai ai. O so wala ngona na wa. Tamana ia tato e fo i. Pai tau mai o ia wasili langa pa aloka wasak. A whaapea e manao e apalai ia le 5 o tamai tai pe ono I tono le palemene. A whai e kau wā mai a pena le lua tamai tai e man malo mai se tu malo. O ia la tamai tai e la tala tātua la tau palo tai ai tamai tai. Au mai. Nā tōdua. Ai ave ese la le formula lea. Wa le mea le wangungulu ai nei. Ia. Ona o le mea ua whai e le whai unga le whamasinonga tato 10%. Ai le malie I vai le tatou atu nuu le mele langa I le o talafea ngai le tatou langona whaatangata o inga I le numera. O le tūlanga o le 10% tu sa maleonu. Peo I le whinau mai e alangona o istangata lato te ena mamana o whaasau. Ma lato lango ina I le tangi le ato o matantu ina atu I le palemene. I le unfair o le tūlanga lea. Ia ai e le isi tatou tala e te mwhainta e whai ai. O lea ua whai mai sa o ale whamasinonga ia. O le whamasinonga e au mai lavala na ia whai unga ma mea I mea na tu ina atu. A whai ana watu ana le whaatata e alunga atu o se mea na whaanongolongo iai. E le o apalai ai e le tūla whono ma tūlanga whapena au mai se vaenga o le whaavai o lo iai. I o le tūlanga whoile na o le ai ai. Mea na ea na iona tā ua. Tosi sila lai whai unga le whaamsinonga e taun, tātou whaalorungia. O le whaatautonga, nā mai le whaamsinonga, e le alo ia. Le alo ia masoli tu la fono, le unga le whaamsinonga maulunga. Ai sau I le apiri, ua whai le, ua taria ina le whaatautonga. Wha mautu ina elma. Sau la I le 5% o le 10%. Mai le whaamsinonga maulunga, mai le whaamsinonga maulunga e 5. Ai o atu le apili, mo toi whaasao mai ai le whaamsinonga apili I le lātou, la whaiunga, wono. Ia nana, o fair and fair. Wa lava raka I kasi mang marore, ale kua. Ai, o tūlanga na, e foi isi o lo whaangau le mali e ai, tūlanga o mai e le whamasinonga. Ai a sa o whai le mai whalongolongo ai. O le mea e awa koe lo I e lumai o, e tali mai foi e le whamasinonga, e question po I le whamasinonga. Ia po le mea ia crown tolo tu ai. Au la una mai tau I le tūlanga Savea lea o te iloa o ai le tato whainga mano le tūlanga le toi autaluina o le tūla fono lea.
O te loa to o elanga mo fai ma me numi te le tato watu nu. Ai mai se la. Ia Whamata peila le mele le tau pulea i le tope lauina la o le activating o le vaenga whawha tasi pui a solo lor komisina la tau i o whape ai wa lafi ai wa sao i lona to finger fou. A o lele i o le taime te tau o ina activate sa o la le vaenga le whawha tasi pui a. Ia. Ia. Sauna mai sa ve? Lona winga la o le fatu a lotel mele wo o le taime tau ai ona whao ngā lo la le tula fono lea. Ma ave loa e alo ia le saini mai o le fionga le malu le malo ia ma ave tu lo le fionga i le fonftalai a le o leva na fai le na mea ai mo mai le winga le famtalanga o leva na fai ele komsino fanga palo to le fai unga le na a o lele i uma ia a lele i uma ia petitions ia tangi ia tangi mele e peio le mea fana le tau maua to le fina ngalo le fonga fetalai le fai mai ia sa fatali se ia uma le tangi o fai ngā palota ia ai mai se ai uma lo tangi o fai ngā palota Savea ele ai se afini ngale fa ia election petitions na faila ia ona avele itu o isi ai fa le nga ina les le lua na fa awa avele itu o les e fa le nga ina les sa tawe lo la ina ona fa tau to lo ia tama ita i to lua peita yani na tiro le fon fetalai o le fo ia fina mai le keisa anora ato mata e fa aono yai le swinga le ana fa atali e lo ala o le tulanga tonu na e tu sai foi la ma le fa yunga foi le nale le na fai mai se ia uma tangi o le palota ia na fa to activate lo le se 100% le mole il fa nga palota tele se sala i se isi tu ila u tilo yai lai yai le fina nga le fon fetalai ele o yai fa avae o lana fina unga ia mase application lai ita tau na ave tonu mea uma ia sa ma fo fawina pa tu la fono atu o le ale tu langa le fa avae na afia ia ona play mai lo le court ia malisi o tau tilo atu fo ile mata o pumale o la ia there's a valid point there ale fionga le tamaitai lo ia mole fon ftalai but on fala vela na ele osana client i ole te mai ta ia to mata mai le osana fi na nga fole na ta una fai ai o lai pesla na fi na nga i o ai mai ma u pe na sa nola o lau client le ta una fai le application e te ngalu ai la ile talo sanga le al te mai ta ila ai o te mafo fo lava il se technicality fo le pe na fa pe e ta ofi se si fa msidonga a fai mo fa msidonga le I se su e la le to nga formula na atonu e yeso na so ta nga o yeso na so swani langa e te le so tanga male keiso ali male manu yo masapo yo ila to va ai tulna ile o manga ile te mai tai ama ole valid reason for the now uncertainty o to auto le feeling allo ole fon ole li fong te like ya sa le lava ole e tele me e a foi ni tu langa foi le la foi sa ma fa ye ile fiong al fong te like e ole time o lo fa pe le fa al wa fa pe ole tu langa foi le lo le ya tang el palo ta pe fa pe I ai ole tu sala ole lo to le tang ya ato o mata le e ma ko ma nga ya ole mele kang ye ko to mata esel mana ia malta ua langa le tangi a nga ila le ese senga palota mali tulanga o lewa e unfair ai lona fina ngalo le olto lua le uma walunga palota e la iti tanga tama sui tau va i tu malona pa tu sta ya te ia which is fair enough Savea al tulanga la le kusai ele ai se me a kaya inga mai e fua tu lo fa le toso mai ele le tangi la to mata langa lewa ta tia alfa unga le alfa masinonga na ye le la fa mai lo o mana tuna tunga lava na ia o to mata ia a wo yai le ta tia ngale ele ai ono ia ye tanga te tana o ton mo 100% a to aila uma le palota
te tilo lo wa uma ia court ia election petitions. Ia it's taulo na whatau tō, o lo simple ale le whai upo le tulafono na lo whawinga mai ai. Ia la, ma lo whawtei tele lava. Ia au o tala whiunga le lei lava ma le tātai mi e nai ma tā upu ia na tā whaasoa ai. O mori atu le whawtei tele, mai le ta ele o le anganga i lau whiunga le whaltua, ia ono o lo sao fo i le tāpura kalame, ma le wha manino ina o ma tā upu sa tau whasiringi ai. Ia, whaapura fo i le whaafoka le atunu. A watu au ai pongi sa kiri ai, ia, pongi sa se i ponga ngai, koe malama kai o malea songa fua, ia koe whaamana malama fui. Ai tātou woia, malea nganga whaafetai, i mea o lo tutupu. O lo o whawhanga ai le a fo i le ngā lala ma le fia, ai ma le fia whinu o le atunu u, o le whaavai o Samoa, o mea o lo tutupu i Samoa. Ia lea. Nau whai ngā luenga lele o lo oe. No nofo i nai le au, ma le pō, ma whaafofonga, ma ua mau ai fo i lo lātou to mai. A whaapitoa, i le māna malama i lea tūlafono, ma lea tūlafono, i whaapea fo i ma le whaavai papa o le tātou mālo Samoa. I le nei taimi, i le whewesi a ia o le tatalo, ia nofo fi mālia le atunu, e ia ia le tai au e toa manino ai, ia le mata o le vai, ia mawhile mu ai, ia lo tātu. Tano, maina, via tele la uwhionga le whaltua, po le tua while vātu o taulangi, te iatu le soifua i le sapati a tau, e maise o tiute ma whaiwalo whilimba le vās fau, tātu whenua i pēr. Ia, o le nasa moa le, se tala fo i mai a i maa ua Savea, ia le ngata fo i le tātou atunu i Samone, ia aolo whapena fo i ona sosoan mai ia le whionga ia Savea pestana tau whaamalam lama mai le pongi sa tele o lo iei nei. Ai o le tūlanga tā ua i le mata upu lava lea. Au le pole ai o lo wa ai fo i lunga o pe ngata whailangi le whaali o fina ngalo le fia o le tātou atunu u le tūlanga lava lea. Ona lai sau, i le whaalongo ina e tātou, o le whetaui ma le tala whiangai, e sau maalama e le pōpea senu. E iai lawa le tai me whaamalam la mātonu, o le tiutelea ma le tofi o le tātou whainga malo fau, ina ia tilo e nisi o tū la fono e le o tala whiangai. Ia ona toi mwhailea, ona toi teu, e mai lo tangata, ia ma se au na lea wau, o se o nanga lea wau mai Samoa nei mo le tātou atunu, whaaftai tele mai mo mai, whaaftai la o whionga, Savea pestamol por kalame le Tanoa Ava i le nei astona i tafe iloa i le vai asofou le alofa ma le anga lei o le atua. Alo whaatu nei o tātou ainga, ia, ma i lato umai mai se tātou ainga whaasalau le Radio Samoa. Manuia le asatai au, saifua. Saifua mai manuia. Ia le la Samoa, e whatua maina, so se fina maina vai. Ia, ma le tātou por kalame le Tanoa Ava ma le whaaso ma le whalitua. Ia, ma mea fo lo tupu i Samoa, tau whaapula fo i nai vaenga o le nei vai aso. Ia, a o tātou wanga atu fo i mo le sapati le aso. Ta au mai o le tātou pese le fo i mai, talano antu i le telenga i atu misia, P.O. Wilson, o le whale ta vale o le Omega Cars. Fa
fianga sui filoi ia o le bana ba foi ona ngā ruenga i le nei foi ia stronai ia pe a fai o lo o ngā lue pe ni si o le tātou tunu malo le whatotoa malo foi le la papale ma le ona sai i au tau tiute ma fai valo riba tala noanga le nā e fai a stronai o ma foi ma le whalatua ia maina ia po le whalatua foi a Sosefina maina vai ina ia tau marino ai nisi foi o vaenga la tu i o belo tupu Samoa o ka kou ia o dale bea ia wau o mai foi mo le taimi o le sisi o feai ia tau tai mo seu foi whanua le whaata masoali ingo le nei anso ai mori atu le nganga whaftai tele sa au tau ti e whaatasi mao i le tātou vaa folau i le nei anso ia wala wala ngā ki e mara ngā wha sa vidi o le akoso i lalo i le la e tongi i lalo ma le taulai malolo ia a ti kako afe i whanua e se malolonga ia ma tātou whawhetai ai le anga le leo le atua ia ua tāwalunga fo i ma le manuia mo tai le au le tātou a porokalambe le so whawhetai atu ai nātou umana mafuta mai le ngā te lunga le api e fōlinga Whapena fo le tātou telefoni, o le tātou Facebook page, o le tātou YouTube channel, Twitter, ia whapena fo i maisi fola e pei ona iai le Instagram. Manu e tele lava le tātou tudo anga le leile atua. Ia matiti atu lau tau seifua le sapati e taeao, le paia i le au whainga luanga tutofi, whaatalo whaatu, ma ia whaamanu i atu fo i le naunga ma le upufola po lungo le Zoom, ia po teknolosi fo i whanei o na po, o le ngona lava le nai tasi i so o se tapo inga. Ia e mwise fo i le tapo inga nai o tātou ta mam tina mātutua. Malolo manu malo, whatalo whatu i le tamaya masunu tumapu ma le whaltua, whapena fo i le tamaya palala ma le tina ia Elsapeta. Ia e mwise fo i, ia le wofa pele le tamaya matua, ta mama lo pensione ta nielu mamea ma le faltua ta lo fatina va aftai le fa fon ma le tapo inga ia ina ile pitanu o mangele ia mauto u malava o malo malo mai le ngadwenga le tua ta aftai lo to sao ia manuao ile ngadwenga alo tato mutaisile le lagi ia ia wa umatu ai na yo le ya sisi tātou fa sisi lango toi ai mo ia nao manuia ma lu tu sai so tātou manuia mo sisi manuia mo kaika ia so ele me fa yo vai na nei ole ama kwa tumu afu e le to tele le fa ili la vi ole ngale le parkaiso le na le atala na nei le fiafi le Flying Star Club ia vaminga se fulkala e lu fale na na la tumtumu ia o tara le fiafia na nei le palataiso Savea pestale dei ri tele lu tatu tuno ma banga le fusi le o tu o to se tasi o pese o ta ua o te mana tu ai le ta masaninga via la valo atu. Well, Sabo, that's it for me. I leave you with one of my songs called The Day We Met, How We Met, and What Happened. You look after yourself, stay safe and be kind, and look after each other. This is Savea Pista, Savea Harrington Lavelle saying goodbye and enjoy the wonderful Sabbath day tomorrow. Say for.